nuko tugire Kristo rero turabandanya n'inyigisho ndende ishingiye ku bintu bishobora gutera Imana kudutabara vuba na vuba. Nabasabye imbabazi nabwiye ko imvura yaciye iba nyinshi cyane bica biba ngombwa yuko tubanza guca ikiganiro kuko ntibyari kumvikana ako nibyasigura ku nyigisho duca twicira gati. Nayo maze kubabwira ibintu bitatu: kubaha, kumvira iteko ry'umukama, hama kwihangana bishingiye ku butungane bw'umutima wawe. Icyagatatu twako turaganira ko kwari ugutabara aboro. Twari mu ijambo ry'Imana riri muri mwene Sirake 3:30 ahavuga ngo kurya amazi azimya umuriro ururumba. Ngo amazi azimya acuresha ishavu ry'ubukari ry'umuriro. Ngo kurya amazi azimya umuriro ururumba niko n'intabaro ihawa aboro itsimanganya ibicumuro. Bakundwa b'umukama, ijambo ry'Imana rivuga kari mugwanya uburyarya, mugwanya akarengane. Noba mu mivukano yose, mu mashiramwe yose, mu bintu byose urimo, atakintu na kimwe gishingiye ku gutabara aboro mufise cya muhurirako. Cyangwa ukaba uhuje umutima n'abandi, ukaba wiyunze n'abandi bafise igihe cyo gutabara aboro, wewe ugakyura amaso ukirabira hirya, kiretse ko ufite umuriro mu gashambara kawe, nta kintu ufite, nta butunzi ufite. Ntabwo gutabara aboro bisaba amamiliyoni cyangwa abamiliyoneri. Umutima ukunda, umutima utahura. Ni gute mushobora kwiyunga mugatabara aboro iruhande yuko natwe tugaragara nk'aboro kubera ubuke bw'ibyo dufise? Reka ndabibiri banga rimwe, sibyo? Iri banga ni muryumva mukaribangira ingata, ndabizi neza yuko rizobatabara. Iri banga ni muryumva mukaribangira ingata, ndabizi yuko rizobaruhurira. Iri ni ibanga ridasanzwe kandi rifise ubuhinga, rifise uburyo bwo guhinyanyuka. Iri banga rutarigira mu mutima wawe imbere yuko wiyunga n'abantu. Banzura batanu hari intabaro y'aboro. Nubona abantu hari intabaro y'aboro, uzamenye ko n'ibyabyo hakorerwa aba hari uburyo bwiza bw'uko umwe muri bo apfukama agasaba ikigongwe, Imana ikamanura iciru ku bicumuro byabaye muri ako karere. Kandi yataga icumuro kihari n'ibicumitana biragabanuka, kandi yatacaha kihari n'ibyago biragabanuka. Bibiliya iravuze ngo uwishura ineza yagiriwe no hanyuma baguma bamwibuka agakwabo, kubera ko uwishura ineza yagiriwe. Ubundi umoro tibisigura ko aba yaraherewe ubuzima bwiwe bwose, ariko iyo wibutsa ari indirimbo muri Eklezia itamaze kabiri sinatoje amakuru yayo yabo uyu munsi yagutohoza ngo uguranye Imana bahaye nguhaye umwora baguranye Imana. Coge nigeze kubona deva bariko baragira ko bayikritika, ariko n'abayikritika n'ubuhanuzi. Uhaye umwora baguranye Imana kubera Imana iramusanga akavuga ati kuko yari umwora ari mu mubiri nkuko nawe uri mu mubiri, nanje ndi Imana umwuka, soko giboneka n'ibitaboneka. Ibiboneka rero, ibitaboneka ngiye kubyubakira muri wawe, bishire mu biganza byawe, bishire mu ruhanga rwawe, wamana mahigo, wamana mashikse, uheze uhaboboro. Kubera iki? Bwaba bafise imivumo, bwaba bafise ibindi bintu by'igisokuruki, bugaragara ndababwira ubworo mu bugwani, bworo n'umuvumo. Kuko ubworo bwa mbere bubi buhera mu bwongo. Bworo n'umuvumo, iyo ubana ukenye, iyo ubana watawe, iyo ubana wagowe, iyo ubana ushanje ukimvira kwiba, wabana ukenye ukimvira gusambana, wabana ugowe ukimvira kugoka, biba bisigura yuko uri umunyamuvumo. Ubundi ubukene bubwirizwa kugusunikira ahandi hantu. Sindi kubahenda mu bantu bagowe n'uboro babayeho ndimo. Tamvunja zinonze ko tayize. Mugabo buri gihe just nama mbona nabona inzira, mugabo nzoba ubundi muntu. Kandi sigwera mu bugore bwanje nuko ariho nagorewe, no ni gwera mu buto bwanje. Gusa nama mbona ko nzoba umwecha umgice bikasaba ingufu nyinshi. Imana ikamezagirizo ngufu ngereranije n'icyo abantu bazaba bamariye. Mugabo umuhomore uwo ni mwe mukimariye cyane gusumba icyo ndabamariye.
ndabwemera kandi mbishingira nayo kandi ntabwo byajya buri mwe mukimara yuko ni mwe mudutera intege ni mwebwe imbaraga zacu ni mwe ngufu zacu iruhande y'ububasha butagaragara bukomoka ku Mana ni mwe ba Kristo mukunda Imana munyotewe Imana mwebwe mubwiga ijambo ry'Imana mwe mutumigwa mu bukwe mukatsa ntimwirengagize ko Kristo yavuze ko ubwo bukwe hari abatabwitabye kandi bahawe ama invitation Imana ibahera umugisha ngo wishyure neza yagiriwe no hanyuma baguma bamwibuka iyo uvuze uti Imana niwe wamaye sindi bumare nakugarukaniye mu nzu y'ubiko kimwe muri 10 sindi bumare nahaye natanze agashikano kaboro natanze agasuka natanze iki ndababwije ukuri ubw'Imana uti n'ubundi nyongera ngo kandi yashikiwe n'ibyago araronka ikimushigikira urashigikiwe wewe utigera wima Imana mu byo yaguhaye Imana uzoyisangaye ndababwiye hano batandatu usanga Imana gatoyi mubanze mubangira Bibiliya iraguhanura ikakubwira ati nimbura umwana w'Imana nimbura umukristo ngo mwana ngo ntukigere wangiriza ubuzima bw'umworo hari abantu mwangirije ubuzima bwabo rakagusanga ingene gisa ngo cabuza amaboko ngo cabuza amaguru ngo cagiziki nubona n'umuntu yigize umworo werutse umungu wanje agira kabiri dahere ni waje avuye kushura arambwira ngo baba nguzi ngo ko wa muntu ahora aca gusega ngaha bano umukobwa wiwe ngo twahuye nyine ngo akomeye ngo bya bipasuma ngo bya bihuzu bicafuye ngo atabwiye yambaye ngo nawe mwana wiwe abandi ngo nibyo koko wewe ngo niko abantu bameze ndaceceka kandi bigeze bamenye igituma cecetse ndaceceka muyima ndamubwira na usanga Imana yaramutabaye yarakize negatuze ni usanga tagisega utaruweshko Imana yaramutabaye yarakize gije gatafisa amakara yo gukora uwo monye yaratabawe cyane ko iyo umuhaye ngo uti ntuzo kwa musega ahubwo Imana izoguhe nawe guha abandi naho utobimwatura ko urayivuga mu mutima burakeka birubona n'indwi irayirangira yongera kugaruka menganiro zine yamuhaye uwo munsi ngo bwa mbere ni besiro zine oya ndikakora tumubandi natumwite dare yakora kuri kamera mbere nikuvuga ndabubwiye avuga ngo nibyo koko bwawe ni yambaye bya bintu byo gusegereza ngo bisigurike aksomuka naragira ingufu zo gukora mugabo kigegiye nico gihe ciwe yarari ico giro ciwe yarari mwimwiteranije ko ngurumva ngo banamusega bwe mwime ureke gutururima cyangwa umuwe utarinze kumuryagumba kuko Tobita yaravuze ngo nuhumwo nugamira guhumuntu ntuzomwe wabanje kumutera imigwe mibi wamanje kurutakagura cyangwa kwerekana imigwe mibi nuva yikintu kira burya ubumuga bw'ubusegezi bwe buri mu bwonko bwiwe hagari gihazi yuko bataramubona cyo batagizenge kuko se umuntu w'umutama oya se umuntu w'umusaza oya n'umuntu ushaka gukora atohitana umwana w'umukobwa wafise nk'imyaka 12 cyangwa 14 gutyo ngo bajyane gusega ari umuntu w'umugabo bisigura ko afite ubumuga afite ubworo mu bwonko aba bantu rero saba kwiteranya ko oya aho bwibuka ko Imana yaguhabwa mbere guhubwenge bwo gutahura ucubanza ureza n'uwo muntu ureke kumujyajyanya ko kumiteranya ko umurekera Imana icufise umwe icudafise umuguruti n'amahoro imbere baguwe mugabo naco mujyajyanije cyangwa muhibikiye cyangwa bidahiye darane bavuga ngo umworo sibyo ngo niyushikiwe ngo iyo wishuri neza wagiriwe ubundi neza tuyigirirwa n'Imana kandi yitugira ngo tuyigirira abandi ntabwo ineza nabwo ingabirano y'Imana ikubamo ngo uyigira amase uyigira umwavu uyigira ibitabitse utabirike iyo guhereye mu mubiri ikoreshereze mu mubiri uburyohe bw'ubuzima bushingiye mu gukora mu gutanga mu ijuru zohande ninde mukenahari kandi kibabaje nagamba bwira ko ubutunzi mufise amafaranga mufise kuri konti ubutunzi ufise n'ubutunzi watwaye mu nzu y'ububiko kijya kimwe muri cyo mutwara nibwo butunzi ufise bijya byo kujuka burira umuntu utategeza nibwo butunzi ufise ubwaguka bw'inzu n'ubutonga n'ujya iraramo nibwo butunzi ufise mwishi ibintu natoto bizana mu isimuka tukabizana mu bigaragara wo bibona isipoza wakitswe n'amagara ufata tacu gishoboye wagiriye neza ni wavuga ati nakamara mari nakaburi kimwegeranya nakaburi kigirana ndetse n'ibyo mwisimuka hoho ntabwo bigega wimbu hirya mirimo ufise hirya mirimo wakose ari ifise agaciro afise agaciro yambuto wazana mu ngoro y'umukama yamazi watwara mu nzu y'ububiko yashikana wo haboro wa muntu wafashe tova ngo suje mu mwoko ariko umuvu mufise nuko wamuhaye kongera ugasigara ukicuza ibyo rero ni Imana iduha ngo natwe dutange
idu atacho tuyana chufise wo Imana kwigwene wo muka wabazima na chufise wo Imana ngudandaze unguke ndukarya Imana kimamusha ngana mbange umamenya natano ni warasi milioni zita ngana manga ngoro bananga barabutse ngo ibikorwa byo gukora hari abantu mwiteranje n'Imana bagira mukabona umuntu agenda akomindura ngo yamwe abantu ni mwiyana ni muge ngo yabuze icakora ngo yabuze akazi ngo yabuze iki kagera sakazi yemba neza kaga sakazi nuko gusa tubikora nabi iyo abatwabikora neza n'ubutonganuke bw'umutima ihemba neza je vous rassure biba bwije kuri ihemba neza gusumba ibindi byose mere kuri A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z n'urundi wongera ko kongereka usibye voyelle naho ngaho zirimo ziracanganya cyatuma rero alphabet phonetique ihemba neza uhereye ku bukuru muzi ko bureje ubundi bukuru ku butware muzi ko bureje ubundi butware ihemba neza muri Israeli ngo muguhemba batetse ikigoyi nkuko yatetse ikigoyi ngo umwami ngo gasanga abagore bagwanye kuko bariko bararyana banavuze ati zana umuhungu wawe tumubage naje tuzobaga wanje inzara ndika twice twarabyaye tubanza kwikora ku bana umwami ati ndakayoba birayanga yarafise ijamiriye yovuga iri aravuga ati mumbarize ko ari mwanutsi yo bakiri muri Israeli mbanze ndamwice imbere yuko mbona ibintu yamwica byarakunda ahubwo byari bikeneye ko bumva ko agaciro kabo gahagaze kwitwa iby'ubuhanuzi ngo bagiye kumufata Isara abwiye ati gende cyo kwirembo ifu bizoba byakunze Imana yifashishije umubembe ikizira alo tabaro ngo mwana ntukangirize ubuzima bw'umworo tukareka umukene ngo aguma guhanza amaso urumva iki kintu cyo kutareka umukene ngo aguma guhanza amaso hari abantu mwatanze nica ntikize ukafisa umutayo guha muri umuna wawe ukafisa umutayo guha muri mukazawe ukafisa amare kumusomesha amashuri ngo azo gukomeye ukangugira kurera abana ndakora yibanza kuri banze bakuru banze witekenge banze nyine ugaragare nk'utabyaye n'utabyaye na stress ukeneye ukanga kumusomesha amashuri ufite kumusomesha amashuri nani kubwirira iki ntukareke umukene ngo aguma guhanza amaso tukatunuza umuntu ashonje ntukareke umukene ngo aguma guhanza amaso muri Aseri ni kwa kuguha intica ndikizi nakuvuze ngo ukire burundu uje ku murimo wawe ndago umutawa wawe ukoreye hama nawe utangishikana nk'abandi kora mu ndica ndikize kora wagunzwe n'umuntu atabwiriza kukugunda ibyo rero n'abagabo rero ayimwe agabo mbabwire ndabahangare namura abatunza babikora ari no bakene babikora kore muko gupfuwa mugabo mupfuwa umugore ko muvura kwija mabwena natiyubaha ni wawe reka umugore asambanye ntaba akodira isoni mugabo ubwiwe nawe abarikishe urumva sinzi itsina bamwita reka mundarigeze nga ubwiwe nawe ubwiwe ntiyaba yiyubashe naraje niyubashe no kubawe tikunze no kunda wewe kunda mugenza nkuko kunda wewe nyine ngo ntugasesereze umuntu ari mu maganya mwumvise umworo umunyamaganya n'umworo ukaza muri kumwe mwishira hamwe warabimenye wagire ubako ryo kumenya ko umugabo yamuriye wagiye wakajye kumenya yuko yasabye amahera none uwo muntu yasabiye yarasekwera nuko muka yaromotse kari umushinyaguriza kari umwana Lazari we yabikije wanga ryiwe gusesereza umushawi kizo gusesereza nacutse saa 33 kuzoheza kurandura unagenda kurandure ngo tagitaba ariko wowe waranduye ngo nzomutaba ngo nugatunuza umutima waseselewe umutima waseselewe ni wa mutima ati ya umugabo arakata umwana agashinya kuza ugomba hona utinji ubukene murazi kubutagira urubyaro umugabo akakurya akagutuga shumera ugasigara usaba ico kurya abandi bavuga ati ngumbirira kumbyeyi canka ngo umwana ngo atume wowe bikayangara hari imitima yaseselewe umunga kagwenda kagutera inda wayibyara ukaje wanyu waza kwibyara wanyu bakagutukagura wamara kabiri ugasura kugira kabiri akabara pfundutsa araje umbabarira ntiyari je cyari gisokuruki barabarozi barabambuzi bari biki kwari ukwihenda ukongera ukaza akakubyaza umusaruro ntuze vuga ngo kubyaza umusaruro ntuze akakubyaza umusaruro ntuze akakubyaza umusaruro akongera kugutera yindi nda akongera kugutangwa ndaya
abakobwa basesere mgaje ikintu kimaza ni mukiti ni gusesererwa n'ubupfubyi sindabahenda je guseserwa n'ubupfakazi sindabahenda je wari ibintu yego me mugenzi wari kinabarisha kugufasha ukagirana ariko umugabo mwabanye imyaka 30-40 akaba atagusigiye umutima wo kwitunganya mwabanye nabi nimuseserejwe nuko yakwabira kirumvikana kuko utacabirwa ariko none ingingo zawe zose umusha wawe umungwe kwera utabirwa nemutaronka wagize ukuri mugakomeza mugasasira kubikomere Dawudi twatanguye muri Zaburi ya 38 ngo biraduhuka ubupfubyi Imana ni se w'imfubyi ubundi sagashinyakora mugabo ndabibiri banga hari bikomere mu bwiza kwiyomora ninde nazosubira so canke nyoko mbese ubaza ngo ufise umubabaro ngo yamutaye nyina akabona ari ndaye hari umwana twize hamwe kuri CCRTRS simuvuga izina kuko yari umwana bo wa mbere bavukana n'ingayi batatu bakobwa bari wa mbere yiga scientifique kubera mutanzi promotion yamushaka gutora uwo mwana afise nyina w'indaye yasate umwe yambara imayigera rego ubuho birakomeye umisetse byabigoye gose za 2005-2006 inda yambari ikorgera akaza itiriva nka ikagera mu gutwe yari ya imishatsi hari imishatsi rega mu miseze mutagira imishatsi isa na shokora imishatsi isa na beige ukuntu nayo mwagira uyu munsi ho nibisanzwe gateye bwihagara ko byikomeza hamwe aje kwishura umwana agira gahinda naca tamuhanda barahiye kandi uwo mwana yabo wa mbere muga yari afise igikomere ku buryo yumva ati nihe no hungira umwana wo mu muji wa Gitega akavuga ati nihe no hungira nzoje mu kibikira ninyegeze sinzokora amabuka nk'ama makora nzo ukumva ico gikomere kandi ari umwana w'igikundi umwana wa 6 malheureusement yaravye ariko mu bintu byamwishe ntabyo mvuze izina kandi yaguye mu kibikira pe no mubabaro mugabo kaza umva umwana ngo ndimvuke akakoze ngo ndimvuke akakoze ngo ndimvuke wagize icangiro ugira ubugumba buri mvuke ico nuko rurimbo ririmba niki wakoze ngo ucika kwica umuntu ujana nyoko ariko arakubyara niki wakoze ngo iyo nambara niguhitana yahitanye so canke nyoko kubera kutohera nyene ngo uzamuke mu mashimwe gira Imana utibujya kara kabuto wanga ko kaheze abakobwa ba Serofati ngo baravuze Uwiteka nukadusuzuguze data yishwe niki n'umubabaro wiwe yishwe niki n'ingwara yiwe niyishwe niko kugomera kugiyo mpamvu nudusuzuguze nyagora kongo tuhumugabane wacu musango arasobegwa muzosome igitabo cy'ugwara turi mu kubishika mu mwanya guhindura kwizina ngo arasobegwa ngo agenda kubazima Imana ngati musangene abantu nk'abo bisobanukiwe n'umugabo Imana iravuga ngo jajanye n'ubwaje nzoza muryamanye mu matanye mwango nsemature ntwaro ubundi ngo natsikangura none uri gufata imyosori kamana nawe warigitse umworo ubwongo bwawe warabwishe wahora umuhaca umugisha musimara ngati musa mereye kuri so ngahera kuri nyoko ngahera kuri bashika ngahera kubahungwaye kubakobwaye musa ndakubabaza ndabica bose ndabusikazoro musati ndayiyoboga ingo bwanje mukanda barahimana yarabikoze musa yarabonye urupfu rwa Miriyamu adashaje abona urupfu rwa Aroni adashaje abona urupfu rwa base badatani bakora abona urupfu ingene rubamize webwe wagira umubabara akatura atazi ko Imana icigishitsa nishava ko kaniko kukumene kazoze kagutuma watura ibintu bikomeye kukitunganya mu mutima Imana yabirekeza ngurupfa mutfuye mwana unazo sakurova ninda rasura kwa samangwisi isi rasura kwa samangwisi tugatunduza umutima wasesere wari imitima seserewe mugara abantu mwisesereza kuko afisa ababyeyi nibahabwa byose mushavuga ngo affection ndababwije ukuri naco ntari gukora ngo umwana wanje ndamose ndamurere neza naco ntari gukora ngo umwana wanje yandiko neza mikomeye mugani mbara baba hari abana bababaye nabana nabyaye hari imfuvyi nyinshi zibasomye umunezero umuhungu wa kabiri sinigeze sikiri gikundiro cyo nabone menga no uje gutuma mfanyura nwe na mukuru wiwe buraca kabiri ndamubyara bitanagoranye unashaka cesarienne bitanagoranye nta nikiguma nigeze ngo rusibye ko businyende bazakundi nkatibuka nkatsanga ikiguma catabutse basi naho nyene n'umugore w'igitimbaye nimwaza ngo nasubira kwa muganga jana aho yatigenza ne betadine barayinyandikenda yibagenza ne na chloroxacine najya
kaza ndakurenge na amoxicilline nkivura nani maze kutimba kubera imibabaro buraca kabiri umwana isararayira kumwandikisha muri komine ndamubaza ndo musambanyi ko ku umwana ntiharagera none imvuga ntiharagera ngira kuvuga ngo mwandikisha kuri perengone kubera kisingira amara kumuvuza gumagwara mbira abana banje ari bibundiguru bari banini ku buryo babwirizo bagiba umenga bafise obesity ku buryo umenga bafise ukuntu umenga bafise bronchite bakunda gufatwa no kudahema neza haje imbe hakuje kudofa mava navuga neneje ko nari bwatirize na mitiwere mukuru wiwe ngo atiriza mitiwere ko yanabuzamera kumuvuza bakanwenga ngiye muri SOS ngo ati na SOS yakoresha mitiwere dinore we ni bikuru umukozi wa leta abanzi bo muri quartier amara amavura ndagenda mandikisha kuri perengo ni papura ifashara bituriye nko mwana murazi bikomera fisi nabitsana ku kabati nkoko ayifashara biturira ndambwira bashaka ngirike sinenze ko ari umuntu no kubaka kubwira ikintu cy'umugabo wanje bashaka ngirike ubundi sangiye nayo kwibwira umuryango wiwe byari ko byaraheze umunsi umwe ndiyahura ndabibwira umukazanje wo mubwira ndabwira ne nk'umwana atanditse murashaka ndabwira nandeke ndamwandikiye kuri perengo nije nzo mumenya byose nambo nyagirizo nimba avuga ataranyikeka ku busambanyi nanje nawe kumbwira ngo aranyikeka aravuga niyo ni jini yavundurutse ahubwo kuko nakimenyetso nakimwe sinamari mazabana yarambutije sinamukatambire kubwira social 2 jewe sinagorobeza sinaja mu kabari sinaninzoga 3 nari ku kazi wasanga ndiko ibihuzo ndiko ndamesure none n'amakopini yananyemerera ibindi bikoko byinshi cyane ndavuga none jewe ni arigiye nabo kwagiriza ikintu birabira yuko avuga ati none abagwayi ni bamyeho uburyo bugusara ntiburi bwije nuva ngo mwana mubaza afise ibikomere bingahe ndakinagara umunsi wo kumwegereza yamwandikije mu komine amazi imyaka 2 afite kubwikigongo cyo giye batanze ikigongo cy'abana bandeko umwana se nyina w'umuintellectuel abanyamuji ibintu bidasabye iminota ingahe nubu wambaza tabahagarika iziba kwibatisimu y'abana bawe ni bande ntabonzi kandi bagiye guhabwa ibatisimu habaye intambara Patiri Benoit mu Francisque Imana ngena amahoro izomuye kuneze kwa kiri kuri isi yongere muye kunezerwa yongere muye kunezerwa amen mugana babatije bakunze nimbwira uwamaza ngo pare wo ngo mapare ngo bikiniki gatwa dukenya bo bahagarikira ibyo bikomere ni mubyiyomore uracaka biragera ngo bamekereze jewe sinsabye ngo nibamekereze we ngena narabitunganya kugira irabura nsubiye kuyibona umuntu acha yiturira kandi mukiriso igira muri siporo kuko yari imbabaje kabiri ariko indige mamaza kuturugenesha turabageni cyagiye muri siporo tubona ya Maria Paris training y'undi yari umugabo abigwa kandi yambara neza yafise agashinyaguro kiwe ari karereka zamuna naje nkamushiki aronga ikihasagiye bukuru umugabo wanje butowe wandi bamekereze na isume bazanye kare sinzabwo ningene bije naze isume iya jone nkuko abatamakazi bo muri quartier barashira mu mugo aho nibagize surprise ubundi muryango iwacu barakundana bavuze ngo nteba muhekereza umwana bambene wabo na mama baramukazi ba mama bose basenge bose twari kubaboneraho bose umurongo bakoma umurongo ariko mungagira kabiri muzi bikomera fise ntaho bihuriye n'ibyo umwana w'imfubyi nawe uhuriye n'umwana w'imfubyi umwana yamaze amezi 6 mu nda ntazi ko mfisinda mucamuza ko nari umugore yoroyewe mutakane muzamuyobora ibikomere ubundi muri kugira ubworo bwo mu bwonko kandi ubwo burici buravuna barahekeza kabaje guhekereza yemekaba ibiye ibyo kurya byari bihari bw'ibyo n'ibimari nimba nshuti zanje pekerezwa na muramukazanje mukuza kuntura mva kwa muganga umugabo muzima muratse karere yari arungiki hasagiwe ngo rino ndabwa ati nutaza kuntora zorinda pfa ndibagiye umubabara ndaza ndagira nagakembe ko gukenyera umugore mu fonctionnaire nzanambaye ukanze gurusate kwa office ukoko kumwe nukiye nambaye shitse nakapira mose ukoko kumwe nambaye ndi marene kuri Maria jewe twiganye mvuye kubyaraka ibikomera mutaziyomora bizoza n'ubwara mu bwonko bwanyu nibimara kuza n'ubwara mu bwonko bwanyu muzosaza ataragera mupfataragera Imana ivuga ngo mwibereye igitambo ni mucomoke hari n'igihe mutazoja mu muriro mukaza mujura umugabo mwacomotse atacyo mucomokanye musizi kivide musizi gihengere
turi ingabo za Yezu koko mara nikeneye nje batevyikeneye ingabo byabasesereje ni mu bisesangure mu bihereze Kristo Matayo 11:28 ngo mwebwe mwese musheka ni mwemerewe ndabaruhurira Isaya 61 ngo imibabaro yanyu makuba yanyu byo ni batoteza n'ibyo Kristo yatwikorereye ngo ntugatebe guimfashanyo ukenye ntukigize y'utabaza aruhijwe ntukange kuraba umwora ntugahisha amaso umusabyi ntihagire uwakaryo ko kukuvuma nutanga akaryo kukuvuma uzovuma naragiye kumuvumo ntabwo utagufata ngo nukugizene igituma umuvumo utagufata si uwuvumye ahubwo ni wewe ugusanze uhagaze umuvumo nusanga uri ngajya warenganije umuntu uzogufata uko nyene ukuvumye ariko umuvumo nuza na uzovumwe na nyoko na uzovumwe na pati na uzovumwe na pasitori agasanga nuringajya kuri ico kintu agitumya kuvuma urejejwe uwo muvumo umeze nk'igiswi kijarajara kitazi cari cyanye niyo kiri yes uwa muvumo ikintu kwa nigiki gusa nibibi nimuze murakwega imivumo kuri mwebwe urarindira cyagi uzoza munege nkeye ubura kudishi niko rero munya beterehemu byamugende mugawa nubinungane ntabwo umuvumo gufata utari intungane umuvumo uvuye ku musozi uragufata umuvumo uvuye ku murozi uragufata umuvumo uvuye ku munyamivumo uragufata icyatumye Balahamu atavuma ingabo z'Isirayeli atavuma umwana w'Isirayeli ngo byemere ntabwo ari kubera yari intungane no mugabo bari mwisezera ku buryo ngo guko yabona ko intare iri hagati yabo sibyo ubundi wanashaka imediyane bahakoreye byinshi ku buryo namusagira intege nke kuko Imana yari yaramubwiye Zipora nako nari kumwabira imediyane ega ni yatoye indaya Musa no yatoye umugore Imana yari yaramwambuye imurongo ikagutabara ubwoko bwayo se murabyo musubirako muzamurara bibyo musubirako akanako mugafate abagabo aro bakenyetse beza murabyo unugisha amaso musabye muramuzi wari hari abagore mwashije amaso basabye umugabo arakudiha biremera ni waruvama gusubira iwanyu cyangwa witura ubutungane uraruguma mu wundi musara gucura ubwo ati mbabarira koko sinzosubira uramwimizo mbabazi urazikinwe kurakwega Gore yaragucumuye ko ntuzo kwigere w'imimbabazo waze gusabye uzo buri kurakwega ubworo bwo mu bwoko ngo ntiyagira uwakaryo ko kukuvuma mwako hagize ukuvuma afise intundu uwamuremye azokumvira igisabisho ciwe uritwararika gukundwa mu ikoraniro imbere y'umukuru wunamike umutwe uritwararika gukundwa mu ikoraniro ariko rero ngahana nayo Imana iratugeza none ngubu uye muputse ko ngubu nzambona umuntu yandikiye ngo none bo ngubu no gukunda ko tutandotore nane ngazanga mvisi amasaha 3 cyangwa 2 yukurotora indoto basanga mvisi indoto yo 15 Rwanda rero twangona kamona no uwiteka curubereye azesangura kari mu maranga mutima ubugome bwanje kuryamira kuryama amasaha menshi kugikirori kuja mu anniversaire kugiki niyo mpamvu yo ndababwiye ati nimutoswe kunumira murareka kandi ubwo wanje muzorumara ningera guhera muzorumara narundi nzondindire kutoyiti izi yako nubundi mu rubanza gwiteka gwicibera ndi muri mariage ya Kristo no ba Kristo izi ni mutama mu mureke mani bonye mutazomba neza murazike nizo bakorera kuko urupfu rw'umukiranutsi rurabaho kwera murazike n'Imana izokora ntabwo izo ntwara napfuye nka Eliya no basingirizwa nyambira nka Musa mugomba nayo nizo binyishe uiteko byumve nguritwararika gukundwa mu ikoraniro ndabisabiye mu nkundi kandi murakoze ko mubwemera ngo imbere y'umukuru wunamika umutwe namukuranga nawe uri kumva ijambo ry'Imana nciye bugufumba barire rwose ku ntege nke zanje ngo tega ugutwi kwa umworo ni kuri pe nunyandikira ndaza kukumviriza kuko ubworo suko uri byo ugene byo wambara hari n'ababifise mutanzi ngene mu bikoresha hari abifise biri mu muvumo hari abafise muri mu mukoje hari umukobwa w'igitayi nkawe wisura nkawe we urumva nkareka mugabo urakeneye nda urakeneye mwapfuka amazazita zicira urakeneye wawe navuga ati witeka inama yawe basanga na iraporo siza kubizi saizi niti rabana mutiko sa stari wa habinama rigizo basa 9 cyane sangwe sa 8
abayobowe n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abagalatiya 5. ngo kurya uburenganywa mu minwe y'urenganya, kura uburenganywa mu minwe y'urenganya. Binungane umucamanza ureke kwigirisha ngo ibyo nibinda birakura bari umuntu uzoroba kubera ijambo uvuze ryonyene. Aka kantu gatoyi ngo hari abantu bari baratabaye abandi mu ntambara. Hamundi munsi umuhungu wo muri uwo muryango watabaye abandi mu ntambara ariba, ngabo bakaba bamukemye ko ari umusuma. Ngo amaze kwiba ikintu cyamubaye ko nigiki, baramwita baravuga ati burere n'imbibo twamufashe azoribwe bibye bose. Bagiye kuburana basanga umuryango w'iwabo isewe na nyina nibo bahungishije ari wabo. Ngo baraburana avuga ngo yamara ngo ngo umuryango wose niko wapfuye. Wa muryango wibwa hacapfa mu mavuga kibanza mu bijambo ndasanga ati nimuswe kuvuga ngo umuryango wose, akubwira ntimubabatse uwo muryango, ibuka ko ari bo batabaye umuryango wacu, bakabatabara badasanga iyo ubwoko babwirizwa kwicirwa imbere yabo. Mweze mumugirire ikigongo ntimubaze umuryango mucira impimba yose, azihana kubwiyo neza umuryango wakoze. Ubwo nyene ncumva ku gakuru naciye nibuka ineza Yonatani ngene yatumye Mephibosheth Mungu wa Yonatani nyuma yuko se apfa naho gacika ikimuga, ingene Daudi yavuze ati Mephibosheth ndagutabara ndagusubiza itunga rya sogokuru ryose kubwineza ya Yonatani. Mephibosheth ngo yibona nk'imbwa yapfuye, yari umworo wo mu bwongo, yari umworo wo mu mutima, yari umworo wo mu bigaragara, ngo yari rode bari kwa makiri. Ngo Daudi aramukura amubwira ati Mephibosheth, ngo agishika imbere Daudi yikubitaza aravuga ati jemeze nk'imbwa yapfuye wambonye kwiga. Weraza ataje kumbamba nyicena cyane ko abana basawuri bose bari bishwe basabwe n'abagibiyoni. Ni kuvuga amubwira ati nakubwineza ya Yonatani, nagumye mbaza ati nta muntu yabasigaye umuryango kwa Sawuli, ndamubwire neza kubwineza ya Yonatani, reka mbabwire mutabara bora. Daudi nawe byarige yabaye umworo, yaratawe weragiye gucurangira, yari kubona ingabiri muri we, yari kumutabara agaca mugirisha ari akagomba kumutabagura canke kumwica canke kumututumuza icumu. Ngo rero imera y'umukuru wunami ku mutwe utega ugutwi kwawe umworo, umwishurana amahoro witonze, kura uburenganywa mu minwe y'uburenganya, ntutinye mu kumutunganiriza. Urabase w'imfubyi nyina wazo umubere nk'umugabo, uzoheza ube umwana wawe. Abona muzi nyina w'imfubyi mumugira umuhabara muraga ari urugabo ruciye runyumva ndabizira bitaho ari ibigabo mana y'umwijuru mana y'umwijuru barakashango kijya gikacu kitakibwara nico sawa. Iryo jambo iyo nibutse yuko narigiwe nicaye mu nzu nasezeraniyemwo kuba umwana w'Imana, iryo jambo iyo nibutse hano mugari ngerawe none nk'ubugabo bakureba beze nuko bigushikira gute. Ibyo bitabyara nibyo sango n'abagore ngo namundi hatari amasomo yandicengeze ndi mukure ko ndebwe bakuvuga nibyo kango kakashaka kwari kutatsi bigoro byi kwazi mishatsi kwafisi yo nyine kujyo kuri nacho nari bize ngo satori kinyo ganje nacho nari bize ngo ngiri mishatsi giyo kwari natirere yari rende ntabyo nari bize nukuvuga amagrupe n'importe mbere wanashaka yego nukuvuga iyo mivumo mwige kuyikura. Urabasa w'imfubyi nyina wazo umubere nk'umugabo. Abagabo b'uyu munsi akuba nyina w'imfubyi akuba umugabo ngo urabase w'imfubyi kuvuga ubatabare sibyo. Nyina wazo umubere nk'umugabo, kumubera nk'umugabo ni kumubera umuhabara. Yabababera abagabo ho bakabarongora kumugaragara. Ubu baravanga uwo mupfakazi yapfakanye utwana tukugukonga yinjirira mu mukobwa, yinjira mu mungu, yinjira mu butinganyi, yinjira mu mukobwa, yinjira mu buhabara, agajajanirana na nyina.
adresse akaba yifashe mwabagabo muri komorondera amatongo kuko mutazi imyaka muzomara kuri iyi si muyaronderana Imana ndabasabye muhinga Salomo yaravuze ngo nta kintu kibaje nko kurara ku ijoro urara wiruka kuri ibi nabiri utazi ko uzobigusigaranira azobifata neza ko uzobifata simba henda ndababwije ukuri kumena ibanga ko umugabo wanje kwaranyigishije gushikaho kwatumye nzinukwa icitwa umugabo kwatumye mvuga ati none ibi bintu birimo umunezero wo naharura no kuvuga amateka y'umugabo umuhabara w'umugore w'umugabo wanje uvuga yari yinjiriye umupfakazi yapfakaranye n'abakobwa bane cyabaye nigiki mukobwa mukuru yamujyanye na nyina icani filime yabo yarasohotse ibyo sininya ko bivuga ni mwirukaniye mivumo muce makarande ibyo maranganira n'abahungu nkabwe ati narangibye kuko nabo barabitse haburiya n'umutima akabatwarayo nakiya gasanga mushike wo mubikira arabiza akabajyana bakajayo abantu bagenda rimva gusa ziganira nizo usanga zarabaza indani nyuma zishayangana mwabangushima nukuvuga iki murumva ugacura wumva amateka y'uwo mugabo n'urupfu yapfuye yishwe n'impanuka y'imoto bamwe bakavuga ko ashobora kuba yishwe n'umubara w'umugore kuko yari yamurongoye amuteye inda ari ku ishure yongera amusomesha amashuri kandi arabyumva ndabizi kandi akinyoma mvuze kuko twara abagenzi ubuzima bwiwe nenda buzi sinanzi ko umubara w'icera byonzi kandi naho bari kubimbwiza ukuri jerekana cyo nari kubabwira yeka ndibuka no musinigeze kubasanga muri Olympia y'Igitega ndagira ati important kiranzi nuko umugabo wa Jano ari amusteri yigiye muri amajana ashobora kunuya 2005 kandi nawe senzi ko wambaraga kanzu kakadekorte nkako kaberwa utsingene muri couple nziza nkani mwe bikora ko mugaragaro mukanyera feve kandi cyo gejere ko ma divorce ukanyera feve naco byari kumva kuko akomba baza umuntu mu buzima ikintu ntazi ni guhatikiriza cyo kundi umva ko janiranye umugabo n'umugabo narabikinye no muri filime reka narabikinye no muri filime kandi si kinyoma kandi nukuri kandi nawe arabizi kandi n'uwo mukobwa w'ubu yarihanye yarabikinye muri filime aravuga mu gikomere cya mbere yagize nacyo cyaneye amatsiko yo gukina filime yanje ngo igikomere cya mbere nagize ngo nuko umuhabara wa mama nanje yagize umuhabara amaze kwiga amateka y'uwo mugabo yari muganga uwo mugabo ari umuntu w'amateka arondera amafaranga kugira wande y'ubuganga yirukana inyuma y'amafaranga kandi ubonye umuhungu ateye indarogo ye mukora kamurika ku cyo bagirana yarafise amatongo numva ko tani umuhungu yigeze abyara by'abakobwa gusa mugabo gupfa kwiwe apfa yishwe n'impanuka kandi bagize impanuka bari kumwe n'umugore wiwe mugabo uri kurara ibintu byasigaye biba ndababwije ukuri hari abantu bazozukira kugira gahinda mugore muzima abindara umukitwa arasesereza umutima we arasesereza n'umutima w'umugabo watakiya gasunga nuko ari kuvuga ati ninshingiko ndongogwe n'ubundi mugabo kuko ni muri umupfakazi hariho n'umupfakara urabase w'imfuvyi umere nk'umugabo wa nyina wazo nguzoheza umwana wa rudasumbwa kandi azogukunda kurusha uko nyoko agukunda uwo mugisha ni muri awukorera reka mbibwira ibindi bintu bitera Imana kubatabara ariko rero nibitera Imana kubatabagura ngo nzobatandagura niko yivugira mu bantu zibwaje ngo nzobatandagura ndabatandagura nk'ibisiga ngo kandi akizombuza oze murazigenda vuga nzobazinuka ngo ndabahure mpure naho muhagaze hamanguru banga barandaze ngo umugore asizandoze hari uburazi busumba ubusutwa bwawe hari uburazi busumba ukutimenya kwawe hari uburazi busumba ukutisezerano kwawe hari uburazi busumba kutabaho kuba watashingano nimwe wujuje hari uburazi busumba guhemukira isezerano uwe uwa mvuma zoce zatwicarana azoze muhaye uburenganzira amaremba ruguru nagira ndabizi muri kunyumvere gabaroze eka ndabizi muri kunyumva nugira amatsi kujya kunyandikira 69113304 ucuza twicarana twigisha ubwoko bw'Imana ukoresha amareba yawe naje nkoresha imbaraga zo witeka tasoni ubundi burazuwe wuwe wari amacupu nukarama indazi ry'amafaranga yawe indayo nyanishobora kukuzimana inyama ikabikuzimanya urupfu ku buryo uzosigara ugenda uri gikankara none ngo nibyo mwabashimye ngo bazi gucopora umugore akutabanje kumuha test yo gucopora muhumva iyo tutazi umwuka w'Imana arabitwigisha
muhumure hari igihe muzatwiweza mukicuza mu buzima bwanyu ubworo bwo mu bwonko nirenganire icya gatatu gitera Imana kugutabara sindabisubiramo nawe murasubiza inyuma wagiye muzumva ni icya gatatu ni icya kane ukuba umukama mu gihe cyawe cyo kugeragezwa rero ngaha turaje katuje muri kabiri mwene Sirako no munsi ndamuyarebe n'igitabo cy'ubwitonzi kuba Imana mu gihe cy'amageragezwa nicyo cyanye nakigaragaza kuri umuntu muzima nugomba kugaragara kuri umwana w'Imana kubera ikanzu wambaye ukagomba kugaragara kuri umwana w'Imana kubera amafaranga uri kurarya guhaye diplome yawe ukagomba kugaragara kuri umwana w'Imana ukomeye hari umwana yigeze gutanga umusore yigeze gutanga umutwara aravuga ati Jefferson umuvumo wo kwa data nibaza ko wadufashe twese ntiyaga ati data yari umwigisha w'ijambo ry'Imana yari umumenyesha Imana sibyo kandi wumve ngo yari umu intellectuel atariko arashikirwa n'indwara yamubabaje cyane nibaza ko ari kanseri ati iyo ndwara imaze kumushikira ati cyabaye n'igiki bizigaye ati cyabaye n'igiki data yapfuye atutse Imana kandi yagiye gupfa yitutse umwanya munini ndaganduka ni yarafise Imana yasenga Imana yarafise bambone Imana usenga utari bwihangane mu gihe ukigerageje Imana ibwira Miriam imutetse imibembe kubera yagize ngo Miriam nakendi yazize Imana imutetse imibembe ngo aranabwira murumuna we Musa kugenda dusabira ikigongwe ku Mana n'ukuri Imana yabase ni kumwica yamwica uko yahemutse iranza kiravuga ngo Imana ikundira muhana kugira ngo yerekane ubutore bwayo mu banyamahanga nukundana n'Imana kukugendera muri veut umunsi yagukamiye ku munsi yagitsane umunsi byangomba kuyita kugira ngo uzayogera ukazi kuzocutuka Imana witegeko uraririye kubabara nukundi Imana ngo bizokoma bimeze neza mvuge bumve hari gihe uzovuga nibumva umugabo yitwa Yeremiya ngo agitangura kuvuga ubutumwa yabanje kugira ubwoba bw'urupfu rwa Isaya niwe umuhanuzi bakurikiranye yamuhereje arabukugenda umukwe we Manase mwishe ngo amwiciye mu ishyamba ngo akavuga ahitana ingabo z'ibwami zose ngo azibwira ngo genda mu mutware uwo Isaya umuhanuzi w'Imana bavuga we no mu Manase umuhungu wa Ezekiyasi akaba n'umuwe kuko Ezekiyasi yari mubyara wa Isaya mwene Amosi ambwira ati genda rero umutware mu ishyamba rijya shamba kujya kijya gisaka cavuze n'umuriro kaka kuri Musa nawe abariko bigenda kubyukuri Imana ntipingwa iremera gutanga ingabo zigapfa kugaca Yeremiya yakabona urupfapfu yaravuga ati Imana basi we yasize n'abana nabangahe ndeka naje maze siga umwana ati nawe nakugemeye Yeremiya aravuga ati jewe mvutse nzamutse mugi ati Isaya yarakutse Isaya umwami yari mubyarawe jewe unoye ukunyene ngo wanoreye mu nda ya mama ikenda byemera mugabo rero jewe Yeremiya banzu ndindire mare kabiri nubaka amateka na gatoya ati kuko unoye mu gihe bamaze kumera amababa Imana ati Yeremiya ibyo byose ntabwo nakuremeye wowe komereza aho nyene mushitsemo imbaraga zo kuranura gusitura gonya gutikiza Yeremiya ati nibyo papa tego Yeremiya ajya kuri tere ngo agiye gukora Yeremiya agiye kuri tere ngo agiye gukora ngo uwo munsi Imana imuha ikintu gishasha Yeremiya ntiyari yarize Yeremiya yavuga ubureve Yeremiya ntiyavuka ibwami Yeremiya icyabaye n'igiki ngo Imana imukorera imbago ibyuma agendera kugira hanura bamweje avuga ati watawe n'Imana pe kuko hari igitangaza tubona agendera ku mbago nkuko yakavuga cyavuze byose bakabyemera ngo bakagira ati yaga Yeremiya Yeremiya turakumva Imana yaraguhezagiye Yeremiya ku mugoroba ataje aravuga ati Uwiteka we nyogora ku ngoma wangiriye neza rwose sinari nzi
kw'icyubahiro kiryoshe guhabwa icyubahiro n'umuyuda guhabwa icyubahiro n'umurevi guhabwa icyubahiro n'umusimeoni guhabwa icyubahiro n'umurubeni guhabwa icyubahiro n'umudani n'umunefutari guhabwa icyubahiro guhabwa icyubahiro n'abanyisirayeli abukati sinarinzi n'ukuri komeza ntumimanira muri aho ati Yeremiya we ceceka mwene icyubahiro kitavugirwa n'icyewe nanjye narababaye ndara ijoro ryose umugiseka n'imini yari muri misi ndara nasinziye ndimo nama y'ingendo bacungura nemera kuza mu gisaka mvugana na Mose nawe uri kuvuga kutababara Yeremiya we ceceka Yeremiya ati komeza unyitumira databuja n'ukuri niko koko naryohewe imati Yeremiya ceceka atu Yeremiya jewe nanje umuhungu wanje wazomudiya muri gahunda buryo ofise muri provision ofise kuko umwana w'umuntu yananiye Yeremiya uri kuravuga Yeremiya kuzoga umuryohe umuko ibyo kumura ati gusa mbaye nkubitsa aho gato bimeze nk'izaho natari hano mu mase utari umunyabwenge nayitora tugaragara nk'abatariyo ariko turiho kandi turiho cyane baravuze ngo tugaragara nk'abasuzugurutse mugabo doeshe icyubahiro beshe tugaragara nk'abatari ariko turiho tugaragara nk'abakene ariko tungishije beshe reka mbabwira akantu kamwe Yeremiya baramudiya Imana yamubwiye ati Yeremiya ukujya bagukomeye amashi niko bazogutera amabuye bagutera Yeremiya ngo yageze kubwiye bamutera n'amasi Yeremiya bakamukubitira mu kinogo muzosoma hanuzi gwa Yeremiya 33 Imana itebigira ikigongo Yeremiya yavuze ati niyakiriye niwe wantanze muzosoma igitabo cy'intumba cya Yeremiya kiravuga ngo kujya abasogokuru warabitudihishije ngo bakoze ibyango none twe tubyikore ku bitugu ngo waraturetse ngo uradutanga ngo umugome ngo niwe yiryoherewe Imana yamushiye bugiye yamushiye muri Zaburi 23 mu byo byeweze ninanditse ko namwendeye ni kuvuga Yeremiya ajanga aragera igihe Yeremiya yariyakira mu makuba aravuga ati ko Imana yantanze ntawe uzonkura reka nicecekere Yeremiya ngo bamuta mu kinogo aragenda yigumirayo muri zose umuhanuzi bwa Yeremiya 33 ngo Yeremiya we nunabaze ngutabara Yeremiya ndakwereka nani makuba arariri y'ubuzima bwawe Imana ikigira gahinda kuko twiyakiriye mu nabi reka mbibwira kana ukubaha umukama mu mageragezwa bitera Imana kugutabara bitera Imana kugutetura bitera Imana kugusanga bitera Imana kuzana ikintu gishasha ku buzima bwawe kaneke kubivuga mu ndome gusa tubisome muri Bibiliya avuga muri mwana Sirake 2:1 ngo mwana ngo mwana ukaba ushaka gukorera umukama ni witegurire kugeragezwa nugomba gukorera umukama ari muri sayangana rabukubayeho iyamahoro yo halawo mungana watakiriyo buri bukana tashingereye cyariri mane mumugisha ngo ni witegure kugeragezwa nimba ugomba gukorera umukama kandi gukorera umukama nibifite inyungu Imana natwese twogoma yo fata amawika yahingura nanje ndakabuye kariko karavuga ni Matayo 3:9 kavuga wiki ikavuga mwababuye mwanyenyeri zo kw'ijuru nimushimagize umukama namwe bikoko byo mw'ishyamba nimushimagize umukama namwe biti byo mu mashamba nimushimagize umukama ntiwakwiye kuninahaza imyaka n'imyaka igihe cya mbere nakura kwigisha ijambo ry'Imana nkabona abakristo babayitese ijambo ry'Imana nigisha icyo kintu ngo nawe mutone nazina nabwiye ati nimuhaguruke ndabereke ikintu gishasha kije rero muri Katolika twamenyere yiboneke twari muri sale twasengeramo yari sale twe dufite chapelle no y'umugabo nk'uko ya misa ya twese twaje muri sale polyvalente ndabwiye ati nimuhaguruke n'amadisha arahari byari bigoye bameze nk'abasore nk'uko ndabizi benshi ko bari mu baje babyibuka y compris the masters nukuvuga ndabwa ntimurabariye murabona ibyo mukinata no kuri Ntazimana tujya tutitsiko tugira ngo duhindura muvuma
ntabyo kuje baje batwigira ngo twigira kugira turi kuri Ntazimana nta jambo mufise mutani Ntazimana nibico kintu nakikuye ko mukabimana zikwigisha gaye dukuvuga iki rero uko ba umukama mu mageragezo bishingira kuco wakiriye kuco hawe kuco warereshejwe kuco nawe ubwawe wareresheje umwuka wawe tumvikana ko nuja kubaka urugo kibuka ko urugo ari Edeni iyo bawe n'umukama n'iteko ry'umukama kibuka ko Eva yaricumuriye mu bitawe ndi muntu mwari wo hari nyoko buko hari nyoko hanyu hari so wanyu hari nutahura ko ari ubukwe bw'umukama gatahura ko ari umurimo gatahura ko ari umuhamagaro uzogubaka rugo nutabitahura uko urakubititse uranihitse urama uzoca kabiri utabyarirwa ugati wagisama majonjo waje kugira akuvuga utuwiteka ni wabyara nandabekiza uruwa ngwe ngo washinya kara ugira burya amateka we nagiye kugaragara gorara umutima wawe urinde kandi ntuwababuke mu gihe cyamaganya ihambirire ku mukama ntumuvirire kugira ngo uzotegwe iteka mu bihe byawe byanyuma birusigura ko nubwo gukiri mu buto bwawe ntukimvire ko no mu busaza bwawe uzobugo oyaye mu busaza bwawe ushobora gutegwa iteka nka Sara cyane nkaraguwe wigushikiya cyose cemere wiyumanganye mu mahinda y'ubuzima bwawe wibayabaye uyu munsi ushobora guhigwe jukagogo uyu munsi ushobora gutwenge jukababara uyu munsi ushobora gukundwe jukama ibyo bintu bene bigutandukanye n'Imana ngo ngakinzaha bisuzumirwa mu muriro abantu bashimwe n'umukama nabo bagasuzumirwa mu itanure ryo kwicisha bugufi ushobora kwicisha bugufi utarahawe ikikugerageza no mushobora kubavuga ngo nicariye ngo amagaraniye president ni de la République Nidara Republique ntabwo ari president ribi arababara aragwara arakomereka aratunura arahana aragira kandi nagenda babwire ibanga ritana ryo gutandukanya ry'umukuru na nyene umukuru no kuvuga Imana nyene ubukuje ngo bati naho nagahanye abantu nakabike ngaha mugabo umukuru aguhanya aravuga ati cyo makamvako abagore muzubatse abagabo batarabwiye ati nibasiyikoma sinzira nkikoma kiwezi nzo ifise kiwezi nahekana zawe kiwezi imirimo ukora kiwezi ngene wagarariye urugo ukavuga uti none Mana ntivumisha amba nkari hagararira Imana bayishamba kuko ishamba nico twagenewe n'ubutabazi bari buzi ngo ndadekonye yo nani shamba sigimana yaje mukavugira muri musakata gutabara ubwoko bw'Imana shamba sigyo yari yagombye kuyaramuka sitimana yamutoyemo naho yaraje gutsurutse ngere mu murima wandi bari mu murima wandi ishamba sigyo Dawudi hani na Sauli Dawudi yaramuhanye kumutwara 10 ngo ari kwituma ntabibone kabwira ngo mwami wingabo yawe ninjo atabwimwami haki yaramuhanye ngo mwana wose ombije ubwenge Imana yakunga byungirira ikigongo ndashaka kumenya urugamba ugura kwa Dawudi na Sauli mu mwuka batakiri mu mubiri mwabyumvise usuzumirwa mu itanure ry'ukwicisha bugufi ibyo nacyo ngikwamo niki nibigerageza kudiwa atari bwagere kudiwa ukwamwa hari yageze kugumba shari yageze kuryara ukubura hari yageze kutwegesha kare kenda wayibwira wayiraye kama bamwe ngo benshi nyakare umugora ngo rega aruze ngo ndimbaza amarusho iyo uzovuga uti iri rushwiri wararibonye usibye urushwa ryo gutanyokura akagukurikira ibyo nabo ngo emera umukama azokurasana gorora inzira zawe kandi umwizigira kubintungane birafasha birarema abuba umukama ni murindira ikigongo ciwe ndimwidohore kugira ngo mwoye kugwa abuba umukama ni mumwemere imera yanyu tizigera ibura abuba umukama ni mwizigira ibyiza byiwe agahimbare kamaho n'ikigongwe bitegereza kubagerako nimwitegereza imbyaro zo hambere muheze murabe mbese ninde yizeye umukama agaheza kamaramara abo bayimana mwese nimuze mwumvirize
ndabayagirigiza umukama yangiriye nzoni nahaza imana nayo nzoyihaya nahe ngesha nya Nindayizeye umukama kamaramara Impamvu Salomo avuze ngo umugisha Uwiteka atanga ntiyongera kumubara ukundi kandi Uwiteka atari we yubatse abubatsi mwese mubakirike zero ubusa ngo cyangwa ninde yashishikaye kumwubaha agahebwa ubundi mubari guhebwa nari kubona iyataba Yesu je mbandika imaramare iyataba Yesu je mbanduwo gupfa iyataba Yesu je mbandika imaramare iyataba Yesu je mbanduwo gupfa umukama Yesu niwe yanyigutse anyereka inzira ija mu ijuru umukama Yesu niwe yanyiguze anyereka inzira ija mu ijuru umusi yeza nkiza yanyigije urukundo mu bandi kuko yankunze we ngo cyangwa ninde yamutabaje akamwirengagiza mwakumuka ari muwe n'ikigongwe ararekura ibicumuro kandi agakiza mu gihe cy'amakuba aragahorana natwe ngo haragowe imitima y'ubwo birinda ubwoba nibwo bugutuma utubaho umukama mu gihe cy'ukugeragezwa ubwoba ni bubi ngo nitwarazwe mutima w'ubwoba niko parabwiye abaromani wabwo twarazwe mutima w'Imana guma twambariza ngo abadawe yambaza girana yambaza atakira twebwe mugangera duha makuru ati tekana beka kumena ibanga ceceka manje kugutabara raba igiri rungi kurubyaro wowe tekana umugabo mureka kudiye muga numve muri ico gitande jakazanga warasamye ati mugore mbabarira akawanje kudiya disi we ngo harago umutima w'ubwo bugambere harago iminwa yadebuki ubwa kabiri harago umucumuzi yiyorobeko bwa gatatu ganibyo bitwirukana mwabyumvise mubaha Imana umugogo wa mbere zibukira amagogo zibukira amagogwa tazibukiriye birakudihagirikiramo tugiye kucakanga icagatanu ukwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi mwibuke ko turi mu bintu bitera Imana kudutabara kuba bwawe kutaduterana n'icyago icambere kuba kumva no kumvira amategeko y'Imana icakabiri gutunganira Imana icakabiri twekuye kuri Enoke mu gitabo cy'itanguriro gutunganira Imana kwihangana bishingiye mu gutunganira Imana kuko uya gutunganira Imana birasaba ko ari ibyoheba bizako ibyo burengagiza icagatatu gutabara boro mwene Sirake 3:30 icakane kubaha umukama mu gihe cy'amageragezwa icagatanu kwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi bitera Imana iza kugutabara Windi kwicisha bugufi ni gihushane cy'ubwishime ngo mwana mwene Sirake 3:17 mwana uragenza buhora mu kurangura ibikorwa byawe niho uzokundwa n'umuntu ashimwa no mukama mwabakobwa urumva hari igihe mubana mutijewe n'ubundi nta ubaza nta ugirane none rero ko mbona abakobwa b'indari bo bagirane kananje guparika bashuka buri mukiriya kukugiye kumena ibanga utandukanye namwe w'umuvumo umwe yabikurira mu agirane usibye ko bagutera indabo kanaziyakana usibye ko baguhemukira ngo bakakurira ko nutwo warufise usibye ko bagutandukanya n'Imana n'abagenzi n'inshuti n'ababanyi yemeka bikakuyangarana bigakomera
genza buhoro mu kurangura ibikorwa byabo mu kwinjira muri kigayi yabo icyo ushoboye gukora gikora mu kugenza buhoro ntugikore mu kwigana umwe arapfuye haba mu kwambara haba mu kuvuga haba mu kwisiga haba mu gusokoza umuco wa sokuru umwara wutaye nagira mbabwire ko tuberwa pe aho muramvuma ayanyu yomva akomatse ku bugome haya utse borondera abakozi b'Imana baza barashishitirira mu byaha bari kubateza imivumo n'akavuyo bamwebwe horosha ubuzima isi sanzwe itazamarira gushika hano uruyaro ruratahura uko bishe gwari munda gwambaye ubusa ruraje barutegereje impuzu kandi ngo biri ngombwa iyi si tubikiye amarira n'imibabaro ududatura n'irudasumbwa kandi gihaciwe kiraroranye ku buzima bwacu ntabwo abari bagiye inama na Kayisari abatware ba Isirayeli ntabwo bari bazi by'ukuri ajyana bakubitiye Kristo ujya wakanembwira ndakwaje kwava ngongera komende bari bazi ko azopfa ku musaraba bazuke none gutinya umusaraba mugere kuki ngira ngo uzokundwe n'umuntu ashimwe mukama kuraneza ibikorwa by'abakobwa beza genda mwicare mwira mutekana bakenyenzi nimuzubake huri hano ngo baramubwiye ati burya umukobwa wawe rero nafise indero atuzi ko umukobwa wacu nani ataraja akicara abindana n'umugabo atubavuga atoja muri boîte nanje mbere ati twendutse ko ari kirara avuga ngo none ngo umugu wanyu we sikirara avuga ati none wamuje kumubona niwe warareka kumuzaka ngukuba mukuru ni wicishe bugufi kurusha ikibwirwa n'icumbi cerekwa nikibona ngo ni uzokundwa n'umuntu ashimwa no mukama kuko ububasha bw'umukama ni bwinshi ariko aninazwa n'abicisha bugufi bose no kurisinda bahenda muri kuvuga ngo ngo munombe ibyo tuvuga ibyo ni bibiri bivuga siho bivuga bakiko ngewe ibyo ni bibiri bivuga siho bivuga ngo noma ngo ni munda binyambaro iyi bahashisa nabi ni bakabagira amatsiko sibyo bafite umwuka w'Imana kuja kurondera kindana baranga turi nzandiko zisomwa mwibwiza nimugacanga nikishibwa mu bw'abantu ni bimwe mu bitenza akavuye ubuzima mubayimwe bikababuza kwinjira mu mpamagara wanyu tugona uri gusa twitega ko ari igitekerezo kizimutsa gutanga iki ava mu nciro rubanza nanje mwabamwihenze ngo kubasha bw'umukama ni bwinshi ariko ninahazwa n'abicisha bugufi ari gihe wibaza uti mbese muri kohari ko Imana ishobora ifise akagende kuko ishobora gufata twebwe bindani gahindura gashira inyuma igapanjereka nko kubuye nk'umunsi yafata cyo rukanzo ni murukore reka bamwebwe yibora ubwoko bw'Imana neza reka kwigana reka kwinginga ngo ntukarondere ibikurengeye ntugatohoze ibirengeye ububasha bwawe byo kuvuna mu marangamutima wowe mbwiye uzi neza yuko ukenemwa mu miliyaride uzikura umushomeri wo kurya no kunywa kandi kibabaje no muri ubwo bushomeri bwawe wumva ko atari ubwo woshobora gukorera isuku udafise umukozi aho ufise umwana umwe cyangwa atanu ufise kandi si ingwara runaka bagutoye biruhuko nyene ibivano ngo ni nkawe imeze njye narangira ngo mwera barabintu ngo zirikana ibyo bategetswe kuko igikenewe kuri wowe si ibinyegetswe igikenewe ni ukuri gushingiye ku itegeko ari abantu muranara Imana kubera ibitangaza nimbiri jambo y'abashiriya ritariko rabanyura ngo ribubake ribatere kwisuzuma kwisubirako ubuzima bwose mubayemo no rusaku kandi rusaku murakereje ubundi rusaku ni kinyuma kivanze n'ukuri rushobora kuba urusaku ugahinduka kuri bikaruka bibaye cyane nibi kwiki mu marima y'irari kwiki mwishira mu kavuye mu buziki mufise umwuka w'Imana mufise mutima mwerana
mutima mweranda manuka, mutima w'ububasha umanuke, mutima w'ubwenge manuka, imitima yacikire, mutima abagwaye baragukeneye, mutima abagowe baragukeneye, mutima abihebuye baragukeneye, mutima abakristu baragukeneye, mutima awugwaruka ruragukeneye, mutima abihebyi baragukeneye, mutima ababyeyi baragukeneye, mutima eka twese turakunyote. Haleluya, mutima w'ububasha manuka, imitima ibohoke. Mudahabwa mutima mweranda yamkaye mana muduhe. Kuri twebwe igikane wasiga inyegezwa, ahubwo nitutegere neza ibyo twategetswe. Ngo nugira umwete wo kumva no kumvira itegeko ndagushinzwe uyu munsi, imbwisho yose nzokunsako. Nutagira umwete imivumo nayizoguhanga. Ngurumva mugaje w'Imana nta Mungu tumana kabiri mu rukundo. Who are you? Who are you? Hazumenye ikigaya ke umwuka w'Imana uti data aramvuga kwiki. Nubona utari busenge kugere mu kirere cyawe cy'amasengesho yaho gicaniro cy'umukama turahagera, umenye n'irembo ryo kwinjiriramo. None uberutse nabyo sinabibigije pe. Mwamumburira ngana muri camwa nkura kuri mwebwe nanije akoyeza kinyamura ko ni igikorwa cya mutima mwerana y'Imana uko zirabibura. Turabasuka bimbura kimaze. Nukisuke mu bikorwa bikurengeye, kuko ibintu umaze kubona birarengeye ubwenge bw'aba. Ngo hari ibindi bitangaza mukeneye burya kuba. Alo, dukomere Kristo ni muzima, shimira umwami Yesu yangiriye zo kutambira mana. Eliya Umirizani Imana, shimira Imana yawe, Mariya mawe, ngomeriza umwasa njire. Kubona ibyo byonyine bishobora kumvikana bikaza mu bwonko bwanje, birengeye ubwenge bwanje, biravahesha. Biragije ko wubaha Imana yanje, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana ya Ibrahimu, Imana y'inzaho n'ifeza, Imana y'icyubahiro, Imana y'igitinyiro. Iyo niyo Mana ya Ibrahimu. Imana ya Isahaki ni Imana y'uburenganutsi, ni Imana mutananiko, ni Imana mudasobeko, ni Imana mudatetereza, ni Imana mudatererana, ni Imana itibagira, ni Imana yibuka, ni Imana ikura ku cyavu, ni Imana irenganura, ni Imana itungisha, ni Imana itera iteka. Iyo niyo Mana ya Isahaki. Imana ya Yakobo ni Imana ihindura ibyase guhinduka, ni Imana ihindura amazina, ni Imana y'amasezerano, ni Imana itwuzuza, ni Imana iturenganura, ni Imana twigira kure. Burya Imana ya Yakobo niyo Mana yarahirawe, niyo Mana navuze ngo rahirawe. Agayi njoreke ya Sarai ni yarafise se canke nyina bahamagara. Agayi njoreke ya Sarai baje urapfa yarafise yacaka. Sibyo ko yari yarigeze kunezerwa ryamanye n'umutama Burahimu. Kabana mu igihungu Ismael kiraje mugabo nyagihugu amuteza amakuba acuka ava mu nzu kwande kwa Sara bamwomoye bamwirukanya agifise mu mugongo yaje arongo. Bibiri ravuze ngo nkako abashi barahubishijwe n'ibyimviro byabo, umwikeko mubi na uyayobeza ubwenge. Umukobwa umuhabara wa Burahimu wabyaye Ismael
Agayi umukobwa Agayi namwigiye ku bintu byinshi. Agayi yaratotejwe arateterezwa, Agayi yaramaramanza, Agayi ubwa mbere umuryango we waramwinuvye burya Agayi yari umwami wo muri Misiri. Kubera Burayimu gutanga umugore we Sara akabisha ngo nimushike bakamwabirira ko icako ko byabaye kabiri rimwe ari yamaze kwinjira mu nzu irene yari bwinjira. Icabaye niki baramumuha ngo nindishaka babara ko Imana imenetse. Araza binjoreke ya Sara yiyumvira ati yari yazare se wazoba samura kwa butunzi bwanje. Ati rero Burayimu reka ndakubwira inama y'Imana aho yibereye mu juru yaramubuza umwana ntiyabikubwira abantu mufise ari inshuti zanyu magara musenkitse. Atamba Burayimu mutware wanje yamwita ngo mukama wanje. Sara niko yita Burayimu yagira urushingu kuko niko yagize n'igihe amareka bamubwiye ngo tusosanga warabyaye. Burayimu mutware wanje yo Burayimu uradiye Burayimu yo mara mubyuka kuvuga na Burayimu yo Burayimu ya mara mubyuka kuvuga na yo uranetereje Burayimu tukwijinga cyane yo Burayimu ubutanzi kozi Imana yaduhamagaye erega Burayimu nayirana niko Burayimu we irana niko mutware wanje irana niko niko mutware wanje irana niko kose ni wora bareka mugire nawe ugerege cyero banza wicecekera kuzuri byuka ukaniryamana n'incereke Agayi Riyazare siwazasigana ubutunzi ibwo butunzi bwarabatunguye umutima burabananiza bwirukana Imana mu buzima bwanyu. Nagira amabwire iki kintu gituma Imana kugutabara n'ukwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi. Nico nagiyeko navuye mu kuba Imana mu gihe cyawe cyo kugaragazwa reka mbiteranye. Sara garase ko yuwa Imana mu gihe cyo kugaragazwa. Burayimu aragenda mara imyaka 13 atavuganye n'Imana. Sara yamwemeje ngo Imana yake hani Imana yamukuye Mesopotami ikamujabukana Efurata ikamuitsinzi ku mwami wa Gomora na Sodoma ikamuhuza na Mekisedeki umugisha w'umugisha mw'abagore mwanchaka zisi. Agayi ndamwigira ko akanara genda nta burenganzira arafise. Burayimu buracaka birira kubitwara abaza ujya mwabagabo akamabwira ikintu kimwe umugore ntazo gutandukanye n'Imana. Amakuba mwese ntazo batandukanye n'Imana ariko umugore ntazo gutandukanye n'Imana. Kohereke Burayimu ni arazi ko Sara mbwiye ati genda uryamane na Agayi akagenda bakaryamana akamutera inda akamubyara igihungu ngo Burayimu aca yigumira kigatwe gaca Ismaeli Burayimu ngo ubusaza bukamupungukako. Sara aragenda apfukama imbere y'Imana yibwira ati burya narandeko rero erekana kuri Imana y'imbabazi burya Dawidi nawe arabishakana uko kwa Sara kuko ari nakuru Sara erekana ubutwari bwawe ufise Imana nyagora ku ngoma ungire neza Burayimu agaruke. Imana umutanze kunsaba ikigongo Burayimu niyigeze yikangura agiye mubere kwa Gayahirayo umutanze kunsaba ikigongo ndakumvira ntari wowe wadekonye mutanganwe n'umutwenzi gusaba imbabazi Imana mukigaragazwa uciyumvirana mukigaragazwa ucisambanya mukigaragazwa uciyabura ucidodoba tangana n'umutwenzi kugirane gusaba imbabazi Imana. Sara ngo Imana iramwumvira ari wasutse Burayimu ati Imana burya rero yarambwiye ko atabana bifise wigiriye mu juru kuko wabuze nane ndagenda kaga yimbona karayirosiyo ndavuga ndireka mbe ndigumiye ati wenyene ceceka ngusange hariya kugitanda kwa Sara. Burayimu doro urachaka bila tinono nacomoke yatanga kuvuga nafite indembera muri kanafise umwana ni mutaronka izina mwita Imana muri mu mageragezo ngo Agayi aravuga ngo rira hayiro ikukuri Imana yambonye narayibona yari yivuze ryari iryo jambo ngo nuko Imana yongeye kumubonekera handi yari yaragiriye agahinda Imana yamugarukanye ikamubwira ati genda ubahe inyoko buja Sara nzogumugisha no mwana nzomumugisha mugi Imana ifite akajede ihumugisha Ismaeli tagishije nabo Burayimu kandi inshuti magara niyo mpamvu nugomba guheza kigwa umugabo yaheza giwe ugomba guheza kiwa ko nyoko yabivuze nagira amabwira ko ari ubutunzi Imana yakugeneye hamwe yogishi n'amanyoko yaza ati sha ucushira kijya kigabo cawe Imana bantu binyihere kuko ari je namubyaye ngo ngwiki Imana ntukayigeranye n'ikintu na kimwe mu makuba yawe tanga umutwenzi gusaba imbabazi mu makuba yawe tanga umutwenzi gusaba imbabazi bitaruko bitaruko ntukaririmbe ngo haleluya naje nzonesha ngo aravuga ngo rirayiroye Imana iramutabarira mwiyereka imuhera umurago umuhungu imukiriza urupfu umuhungu bari yikoreye amaboko
yari mu gisuzuguro yari mu gacinyizo ntiyasubira iwabo yarafise inda y'igitwarire yarafise umwana w'igitwarire mu bihe bwiwe byose bibiri byagaragaye nta namwe yarafise uburenganzira bw'irane bwo kwigovyora icaha Burahimu nicoreke aramutanze umugore wiwe mwani yarazi ko azomu kandi sinababwiye Burahimu ngo agume Burahimu nyene yanezerewe no ko usize aravuga ati niko kumushira mu imbuto birakomera nze muvugo ko rimwe kabiri gatatu kane mejeje kane ninjiye kuri gatanu ukwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi kwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi ubundi mwene Sirake 3:17 haravuga ngo iki nakivuze maze kubaha Imana kwihangana bishingiye kubaha Imana kumva itegeko ry'Imana cyabaye cyambere kwihangana no kabiri hama gutabara boro 3 ukubaha umukama mu gihe cy'amageragezwa 4 okwicisha bugufi 5 rekagere kuri 6 inyifato nziza twerekana imbere y'abaturuta abavyeyi mwari muzi ko kwihanganira imibabaro y'umuvyeyi indege nke z'umuvyeyi mwari muzi neza yuko Imana ibitangire mu gishituma ibyo gutabara n'ingoga mwari mubizi kuko mwibuke ko Hamu yerekanye indege nke za se wiwe no Imana iramuvuma igihushane murumva ko bakuru bibo bayafeti bamaze bafutse se ubwambure ngo bagendesha umugongo birananije rivasira ni nayo nimwe bitoro cyane ndabesheroza muri rivasisi nimwe bitoro cyane ego umushoferi muri rivasisi nimwe bitoro cyane rivasi nimwe bitoro gusumba bo singiye mu gibitese yawe mugabo yuri muri rivasi bitwara ngo bitoro byinshi ntabwo no umushoferi ni kuvuga mugabo one day awe muchewe Imana ikora ku cyangwa igitaraduhira bitubiki none imyaka 70 bize kuri isi n'igikimana itazoma kivuge no gitora zo mayindi strategy gusengeramo nikuvuga rero inyifato nziza werekana imbere y'abakuru imbere y'ababyeyi Imana ikwega Imana kugutabara n'ingoga reka ndabakarora tyo kuca 6 sigaje bibiri kanze ndacishako nababwiye Hamu umuhungu wano gitabo cy'itanguriro reka nababwire rero kuca bugufundika umuvyeyi Bibiliya yaduhaye ibanga iravuga ngo bahasona yo Imana yiga risuzu waje gutuma n'abana mu vyara mu busambanyi nimukwiye kubandika gora muratetereza Imana icyawa Samweli mwinda kibyaza umusaruro yuko uko bakisi uwo mwana beho Dawudi mujyane kibyara mwabyumvise ndetse nawe ati uwo bazotenda bakayihakana ntuzomutumwana uzomunzanira muzogwe mu wamburize ko muri jana ntuzomutumwana uzomwira uti yinda uzompimishe ko nzomukara nzane wa nzomurera ni kuvuga umwana n'ikindi kintu gishobora kubigena kuri wowe ukamuhezagira ku gihugu none Paulo ko yavuze ngo upfumuca ugutwi kumwe upfumuja mu joro n'ugutwi kumwe akuzoja mu n'amatwi abiri none wani wopfumupfa nabi ugahanwa mugabe igihugu kigatabara izaye urupfu rwiwe ntagonze reka mbiceceke gatoyi kugira ngo nabacanganikisha Imana iraza mu mabwirizwa yose vangura ku ibwirizwa risumbirinde urakunda umukama Imana yawe yose n'umutima wawe wose n'ubwawe bwawe bwose n'amagara yawe yose arabyungikanya urakunda mugenza kwe kunda wenye cyo n'igiti cy'umusaraba igishinze Imana igikitse mugenza mugabo ageze ku bwirizwa rya kane umukama ndamuvuga niwe ndiko ndavuga ageze ku bwirizwa rya kane avuga ngo bahasonanye gushobora kuramera mu gihugu umukama yaguhaye kubamo bisigura ko tuba umubyeyi wawe uko ariko zikomeze kose birakenyura ntuzohangane n'umubyeyi mu nkuru ari umuhungu yigeze kuza ngaha kandi azaye mukomera cyane ubuzima ashobora guca yiyumva
ibyangwegeye mu rwamo nawe ntabwo nzi kumbure hari n'ibindi byinshi mugabo ni murondera ufkitiriza ntimuzonwere muzoba murushe no muri komakisho muzoba murindushe ufkitiriza ico kintu naconze ibyo mvuze Dawudi yaravuze ngo ibyo ngona ni kurimi rwanje kandi raba ntiri gusuzuguza ambwira amakuba umubano mubi wa se na nyina ambwiye umubano mubi wa se na nyina ambwiye inyifato yagize imbere ya se w'iruhande ko se na nyina batandukaniye mu cyumba n'amatongo bwako bayahurizako ambwiye inyifato y'ingene yica n'abashinga nayo baburana na se bakwa kurimanira mu kipi kavuga ngo nawe kwa mama nabwiye mu kigo cyo mu ngereka nzi ko ufise umuvumo so na nyoko bafitanye isezerano nyoko wari kurondera ubundi buryo umusahiriza iso namusigira ikivi kimwe iso asigateka inkono yiwe n'umuntu w'umuintellectualist umuntu wiki namarge ko mu passion nagira ndakubwira umuvumo we kuzogutwara we kandi we ugwe wari kararu ararumara mugabo wawe nabushobora gukenya kutageze no kucagezeko nyoko wamware kumurekera ico kivi kimwe akamwicecekera ko bugene nkuko bashobora kwirekoncilier ko kanyuma mugabo umuvumo mwaro matanye ko igira umaranye ha mugacugana ugafuma uja gupagasa ukamucira ingero nyoko wawe ukamuzanira mugabo uhangara so mukicara imbere y'abashingana uko arenganije nyoko wawe guhangana si imbere y'abashingana mukagomba kurimana mugahurira ku kivi akavuga ukavuga niyo woceceka kijya ubucecekanye kiba kiriko kiravuga uwo muvumo urawutse wariwo ibyo rero mu bitera tukuvumwa k'umwana w'umuntu birimo kutuba ugusumba kutuba umubyeyi rero mwene Siraki ingene yabivuze ni mwene Siraki reka dufatire kuri mwene Siraki gatatu kafatire ngo bane banje mwumvirize so kandi mukore gutya kugira ngo murokoke ngiye mu migani ya Salomo no hava ntebe kuko Salomo yaciye umurya ngo mvirize itegeko rya so wawe n'impanuro ya nyoko wawe nagwanura bitari byo biho mugongo ugira witeko tindapfukame unyigisha ingene ibintu no bihuza n'itegeko ryawe ngo ngako mugano wangane nawe n'umuhangare kuko uzomuteye intunda ngo ngako mubana ni umukama aninahariza se wawe mu bahungu akaba ari aterera iteka nyina wawe ngusonera se abari karazimanganye ibicumuro vyiwe ubutera iteka nyina abari kararenganya abari karegeranya itunga usonera se abari kazimanganye ibicumuro vyiwe ngubaha nyina usonera nyina abari kagira abari ko yegeranya itunga none abakobwa b'uyu munsi banyoko baravuga mukavuga yihaninze ikintu kamenga arategetse kamushinyaguriza ntukamenyeho abakobwa b'uyu munsi ari bo bojeje banyina bavuga ati na data aragutaye nanje n'umyicecekere ngusanira saba nabi wo bazomunezereza niyasenga azokumvirwa reka mabwira kantu kawe utariteka se araramba uwumvira umukama abari karahu aragira abariko araruhurira nyina wiwe kumvira Imana kubaha Imana uri kuruhurira nyoko wawe uwumvira umukama abari kararuhurira nyina wiwe akorera bamwibarutse nkuko boba ari bashebuja mwumvise umuvyeyi ubundi hari abantu yo muri ku kazi muratigita mukatigita mwashikira abanyakonyo basa nibo bateka nibo bamesa nibo bavoma akako nzokagaruka kunyigisho zo kwaruka mu mvugo no mu ngiro urasonera so wawe kugira ngo uzuronke umuhezagiro wiwe nkako inzu z'abana zikomezwa n'umuhezagiro wa se wawe ariko imishinge yazo ikarandurwa n'umuvumo wa nyina ntukininahaze so atayiteka mwumvise hamwe kuko so atayiteka sininazwa kuri wewe nkako ininazwa ry'umuntu riva ku iteka rya se wiwe ariko nagatukisha ku bana iyo nyina wabo akengeretse nabyumvise nyoko wanyakengeretse ngo nagatukisha
mwana urabungabunga so wawe niyagera mu sabukuru tuzomutuntuze mu buzima bwiwe nawe ubwenge bwiwe bwoyama uragira imbabazi tuzomukengere ngo nuko ubukomezi bwawe bukiri bwose. Muri bukuko muvuza abaso aba bagenzi nibyo mama ko murarigena mabara icyo ufashishije so nikizokwibagirwa kizotumura kurigwa ibicumuro mu gihe uzoburi mu makuba uzokwibukwa kugiyu iyo ijuru rikeye igikonyozi kizimangana niko n'ibicumuro byawe bizotsimangana kubera kubaho umubyeyi utitwararika se ameze nk'utyoza Imana ushavuza nyina nawe ameze nk'uvumwe n'umukama hasi sigura cyane cya gatandatu ikindwe byumvikana ko ibikubikora no kuvumwa n'Imana ariko kubaha ababyeyi bawe abagukurira no mu ntege nke zawe kabihanganira n'ukuri pe biteye Imana kugutabara vuba na vuba. Ikintu cyari kiri mu byatumye Dawudi atabago kuko se yari yaramutaye mu ishamba ubundi musi ngo arungika abahungu biwe ibwami ngo bamara kabiri nyene ngo baryamye cyoge ngo bamaze imisi 40 Goliyati yabazembereje ise yamutaye ramanuka ngo nagafuko ambwe ati genda mwana ibwami ko arungitse abandi bahungu bose abo yasigaranye batoyaga kubikura bavuga ati nagenda ugaje kumbariza napfapfe kuko yamutaye uwo ni Dawudi ngo aragenda Seyizayi naho yaramwinjije mu muhamagaro hari ibintu bidusunike igikere ngo bagitaye mugereke karavuga ngo we uranyunguruje uranyunguruje nukuvuga Dawudi nawe ubwe Seyizayi yari yarongitse abahungu be batatu bakuru ibwami ngamaze kubarungika ngo bamara imisi 40 n'ijya ntambara yaguyemo Goliyati yishwe na Dawudi nyene ngo babundabunze Seyizayi aravuga ati kanje kwifashisha kakari na terariya simburu wa kane no gatanu wa gatandatu nje gutora kakari na terera mu ishamba abariko bagenda gafume kagoye kuko niyaraza amakuru y'intambara ariko biriko biragenda urumva ngo arahaza Dawudi nigeze amucisha mu kanwa avuze ati ntuma dawe bamusigaranira zana abaramutonda eba Eliya basanze bwamo ngo baramusuzugura ngo ngene kigenza ko ngo agishika ngo Goliyati yaravuze yaciye atuka ingabo z'Isirayeli azitukana n'umwami azitukana n'Imana bavuga ati uwo muntu yubakwa gutuka Imana n'ingabo zayo ninde bavomo ngo nikiriya kikaba bavuga ngo bafise Imana ngo bafise Imana y'Isirayeli bavuga ngo yafise Imana yitwa Dagora avuga ati uyu musi ndamubagire bisiga avuga ati kugenda mugere ko byogenda gute inoze Abuneri mukuru w'ingabo za Sawuli ngo amubwira ko mva ani muri Samuel wa mbere sindiko ndabesha ni bibiri numva ngo ndagushika naye baba bungu bw'ibashama tiwebwe nibi kuri kurigira ubwirasi bwawe twadutama dusiginde baramutote ati muceceke kandi yamwishe bagwara mwishe mugabe iteka ryagumye ari ryase ngo mujyamunezeje ryatumye agenda kwica Goliyati ngo amubwiye ngo bazoca umukwe w'umwami amubwira ngo umuryango wazokukora murabe nisikurage yarahungishije se kandi bo bari baramutaye kare bintu byatumye Imana itabara Dawudi mu bakunda ababyeyi indwi isigaje kimwe n'ukuri pesi isubira guteba indwi ukwigumya ubigushikira byose bigiye kwigumya ega no vuga bitishimwe reka mvuge dukeye ndasoma ukwigumya mu bikugora ukwigumya ubundi ni kugwanya umwuka wa ruhurudutsi uwerutse mu izamu ry'ukuguru zikerekiza ku buzima bwacu twaraganiriye ku mwuka wa ruhurudutsi uruduka kwigumya rero reka dusome muri mwene Siraki bisigaye kwigumya mwese nta rumwe atacumva imbere ko wisambanya igumye imbere yuko urya abandi igumye imbere yuko igumye niho mu buzima bwawe uzokwerekwa mwene Siraki kangana 5:9 ngo ntukabe njana n'abaja kandi ntukajane nyabahururu nk'umucumutsi w'indimitsi ibiri nubura umwana w'Imana igakwigumya ige kwihangana nimba Imana yari igumije umwana wayo ari karababara no mu gihe cigise no mu gihe c'umubaro no mu gihe c'agari no mu gihe c'ugusuzugura no mu gihe c'ukurenganya igumye Imana yagusanga mu kwigumya kutamenya ibanga ikagutabara narona n'umugore ategumije hoteli igisi abagabo aro umwe wo kwigisha kwigumya like imbere ko mubirukana abagore banyigumye mwibuke ko ari banyina w'abana uvuga uti reka kibe kiramaramarira ngapfa umwima wa munezero wa muhera mu buriri mugabo abana barahamagara mama barakura begegwa mayina muravuga mu kindi yaje gukora nigiriza
ngurumira kuciyumvira cyawe kandi ijambo ryawe ryamari ryarindi urabanguka mukumviriza ariko utanga inyishu witonze hari icyuzi urishura mugenza atakiriho naho ushira urushi rwawe ku munwa kudahuruduka kutajana nyabahuru iteka n'umugayo bibonekera mu mvugo kandi akarimi k'umuntu niko kamukwegera urupfu ntukitwe umwararaji kandi ntugategane imitego n'ururimi rwawe kuko igisuma nicyo gitahira kumaramara uvuga indimi zibiri nawe akaronka igihano kikatse kakuzempera no kujebajeba ngo ntukagire icyo uyoberwa haba mu bihambaye haba mu bibayabaye ntugacike umwasi wahorora umugenzi ngwanira ubugenzi inshuti zanje ariko abagabo n'abagore mwacitse hasi rero reka ndabatera ingoma byaragagiye ndagira umugabo hasi ntuzombere umugabo mbere umugenzi twibera abagenzi gusa aho duhure n'ubufise ume nimba afise ngoye icyo gusa tuzire ibyo abagabo n'abagore nyene kijya ari byo basa umugabo bakura ku mugore adafite uburenganzira ku bandi bagore adafite uburenganzira kuri nyina adafite uburenganzira kuri mushikiro n'umugore nuko nyene mugibe bisigaye twibera abagenzi we ningusaba lift binyiyere we n'ufite ikashi ngakugurana unyiyere nanje n'ufite ngugurana unyiyere we nugira urubanza ndarukumana nawe n'ufite urumari we twibera abajama twibera abagenzi iyo benga naturiye ikibira kandi n'ubu ndabimwisabiye twibera abagenzi bikuvuga iki ubundi yisi n'ingenzi isi n'indargoza warutse nawe muri umuna wa Theodos yambajije ngo mbese ngo nguhuwe wagusabye ubugenzi ngo kuri Facebook niyo warenze ko ari yakabusaba n'intoki yenjaye kubera ngo ubundi ngo waramutse ni wapipe kuko unamwijuru tuzohura na mugechi tuzohura so sinzo arigiye kuri cyo washobora kuhigira ikintu cy'ukuyangana kuko abiri kose uko yanyibajije siko nari none abo bantu mwiyenda mukagirwa mukiyenda mufite ubwenge angora abagabo dufise imana nye n'ingabo yari shibo mana y'ubushobozi bimeze gute vuga nakamuntu ngo ntugategane imitego n'ururimi rwawe kuko igisuma arico gitahira kumaramara kuvuga indimi zibiri nawe akaronka igihano gikaze kuvuga indimi zibiri urazi gusezerana n'umuntu uzi ko mutazobana karamata ngo nari ndabitse ngo narabyikeka wavuze iki ko warubizi Wananzi ko bakobwa b'ikiganda batubaka ahamutsa kwaresha ngande ninda ari mbundeke narinzi ko abize batarecha amanurashe umwiretire ngaho atagutezanya kavuyo gusa usarige akavuyo kadahitamiza amahirwe nguvuga indimi zibiri nawe aronka igihano gikaze Imana imugirira ikigongo ngo ntukagire icyo uyoberwa haba mu bihambaye haba no mu bibayabaye ntukacike umwasi wahorora umugenzi vrema muri mwabaye inshuti magara mwasangiye muri babiri mubana mu cyumba mutarabasuma ariko mu Mana yanje ikintu cy'abatayisesera hakene baza ko ari Imana bateze inyatsi jarge nibaza ko ari Imana bateze inyatsi ubwa mu wabana kuko umugore mwabaye mugasangira ibyo nzi mwasangiye ikora mu cyumba muri babiri n'umwana mugasohora Mana yakwinjira we utikanga ngo aranyica urumva ukabana umugabo atashaborewe niwikange ngo hava afata ibuyantere canke ukabura umugabo wawe niwikanga ati umugore ava avuga ko tutazisangiye ndihe bugaca kabiri ka papa uragafuta abaye umuntu afise amaraso yawe ijana kwijana afise amaraso yawe ijana kwijana mwanyamaswa mwe iyo ndabyumva mu banyamahanga simbyumve mu bandi n'abarundi kazi usimana hari ibintu je numva nk'umugani hari nzi ko byumva ko byaranotemwe iyo kwa Farao twarababaye cyane twaburiye abacu turanatoteza twakoresha kuburetwa tukica n'inzara tugatekereza iwacu tugakumbura arigiye wipfuza umunezero
hari gihe wifuza kuririmba umwanya nabwiriye radine ntiyari igisi gucecekesha kandi uvize icyo uvuga ugasigara n'akaririmbo uvuga ngo utabuze icyo uvuga utari munywaruma kutarindaye wagufashe kubutegeka ugatindara kwirongo nagize iyo mugabo yakagucecekesha Imana yaraguhaye ijambo ndabaraye tugeze mu butayu nabwo waturetse waduhaga amano tugakomeza inzira tugeze ku ruzi byari bikomeye twarebaga hirya tukareba hino tukabura inzira Farawo n'ingabo ze bari baturi inyuma tureba imbere naho tukabona inyanja ya nkoni ya Mose wayirambuye ku nyanja twari tuyibye maze turambuka farashi n'uwihetse wabiroshe moyo Uwiteka we shimwa waranesheje Kristo aho wadukuye Uwiteka we muragiputiyo ntituzayibuka twebwe turagana iwacu i Kanani yo Kristo ni watuyoboye ntabwo tuzayoba mutadutega imitego dufite garanti dufite diplome ntabwo ari certificate dufite ubudahangarwa bw'iyo turiko turajya kandi ni heza gusumba aho turiko turaba ntitubisaba inyuma y'uguwera turabisabira hanyene iza 38 Hezekiya yaravuze ngo ngwiki kw'iminsi yanje y'ubuni nazo yari ikihari umbona urupfu runje ko giturumbuka wariko nkwibukije imirimo nakoze wowe warasanze hari indundu hashira amahoro Isaya 38:17 no gututumira cyumira kuzempera mu mibaba ngoja kambabwira hari igihe igicuku kimwe igitondo kimwe bazokubaza ati mbega uri ku ipasika ya nibinyera ndabaye rya bisangire kuri ivugira ati nous l'avons vu ressusciter nous témoins de la vérité arigiye muzovuga ati twaramubonye yazutse twebwe ibyabona by'ukuri narakubonye Mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye Mana nari ngowe Mana urambora Mana nari ndushe Mana uranduhura Mana nari nunuye Mana umamahoro Mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye Mana Hallelujah Amen Hallelujah Tugacika umwasi wawe uri umugenzi gwanyikibi kuko hari igihe uwo wadisha uwo waturije amazi uwo wacumisa imbugita uwabwiye ngo uragapfuta abayimunu uwabwiye ngo usani ya wani pana wana time kikarete ngora chiti nyone no nkiyamba uwabwiye ngo nduri uragapfuta abayimunu uzomona ari karavuga ngo shimira Imana yanje kamwana uko muvuga ngo yawe shimira Imana yanje shima kuba nuriyo hari abapfuye benshi shima kuba nuvuga hari ibiraga byinshi shima kuba nutenga hari abashishwe benshi shimira Imana yanje n'Imana se umwami wacu Yesu Kristo reka gupfuwa reka kukuncira urubanza nawe uvuga ngo yanje kukuzaho yagukuye ikintu nakimwe byawe bigumye cyangwa ibyoroje byawe birakomeye cyangwa ibibyoroheje
tuzomubona tudugane nawe ningera mu ijuru tuzohoberana tuzosimba simba tuzovuga uwo tumubona uyu munsi ndabarayugami bw'ibyo tutaby'imirimo kanatsinda ugami n'ibigaragara Kristo niyo mpamvu muri Matayo 5 yavuze ngo mbwire data 6 yamusore ngo mbwire data ubwami bwawe nibuze ubwami bw'Imana nibigaragara nibyo turya nibyo twambara nibyo dutunze naho turara naho tuba reka nsozere mana yaje ndabarira kose umbe gusozera ndababwiza ukuri Bibiliya iravuga ngo kugira uruvugo rubi bitera icyayi n'isoni ngo nkuko biba ku mucumuzi w'indimi zibiri hari igihe utabona umucumuzi w'indimi zibiri ukabitabwamo kubera kwigwa byoro mugabo ubwo buzima ntubuheremo kuko twese twarabuvuyemo ubu tuvuga ururimi rumwe ngani bisigo aho tutabaye mu ndimi zibiri ibyo bihimanitse bitunyuzamo ikabireka kwendege nke zacu kwera imivumo kwera guye mu kigwa kubera iki kwera kwimatanya kuko wimatanije n'amara y'uceka marayo mwabagabo nimuzose kwatura ubumara ku bagore banyu hari abagore bari intore batazi yuko bobona n'ubundi mugabo n'umwe mugakora oke mwatweko ngo wandaya kubera kumwikeka bikazorangira bibaye kandi ukazoba ari uwo musi uzogaragaza umubabaro wawe ntimuzobasha kururimo gwari kubera iki yamaze kwimatanya nawe ari mu mivumo yawe ubwiwe nawe afise n'indi mivumo y'isokuru kibi rero ibintu byose umugirane ni ndembe akeneye ambulance no nawe uri kumutwara muri Tumiye mwarose mugenda kwikinga rubarurumva ndasozereye umunani ikintu cya munani gitumiye gitera Imana ko gutabara hariho ukurondera Imana no guhunga igicumuro iyo urondera Imana bikuzuza guhunga igicumuro iyo urondera Imana bikurinda gucumura iyo urondera Imana andasoma kandi ndirasenga bisozeye ndasabye Imana igitwara iminota irenga 3 cyangwa 5 ariko kandi ntimanira iminota kuko niyo yayireye iyo urondera Imana nugomba guhungira igicumuro mu mubiri bizokunaniza n'ibikunda n'umwuka w'Imana aduhagunga igicumuro kubera iki irwande yo kurega igicumuro hari ubumara hari imigi kujya kwivunja bari kurugasanga umugi wasigaye bikazokura cyangwa ugasanga hakumyira n'urudondoro n'igicumuro niko kimeze nugomba no guhungira igicumuro mu bintu bikunda utegereza kuza mu isi y'umuko ukabanza kukigwanya mu bitekerezo byawe gusoma Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'ubwitonzi kigabane cya mbere ndasoma gusa ndengane sinsigura ntera nuzura umwuka w'Imana namwe wuzure dustere dusozera ngo ni mukunda ubutungane mwebwe muganzi simwumve ko atari umuntu wafeka bwirwa mwiyumvira n'ubuntu mukama kuko Dawudi yaravuze ngo mwene Adamu wamubonye kwiki kubwo watswe kumunganisha nawe ngo kandi murondera n'ubwitonzi bw'umutima muronderane muhunga icyaha murondera Imana kandi muronderane ubwitonzi bw'umutima ngo kuko arareka abatamugerageza bakamutora kandi ariyereka abatamwihakana nutiyakana Imana izokuyakana nutayigerageza ndizokugerageza ubutonganuke bw'umutima n'ibiganza byawe bizotera Imana kugutabara muma kuba y'ubwoko bwose ngo nk'ak'ibyiyumviro bigoramye bikura ku Mana irindi byumviro bigoramye ububasha busuzumwe nabwo bumaramaza ibijuju nugira ubwenge ibijuju abakwivangatiranyije ko bazotangara ngwere kubwitonzi nibwinjira mu mutima ugira nabi kandi nibuba mu mubiri wiganziwe n'igicumuro irukana igicumuro kuko kirukana Imana mwako umutima mweranda w'indero urahunga ububeshi ngo kandi ukaja kure y'ibyimviro bitarimwo ubwenge mugabo ukamara amazo nuko akarenganyo kaje ugashinga amavi n'abariko barasakuza kuri bagenzi bawe ndiko Zaburiya 51 ivuga niko na Mishe ikigabane cya mbere ivuga wigihe cyose wicana bakobanyi niko na Salomo yabwiye umugore bombi muri Zaburiya mbere uzo kwibaze kwimana kugira ibitekerezo nawe uzoshobora guhanwa kuko n'abandi bose mwakubwitonzi n'umutima ukunda abantu ariko nibuzoreka guhana uwiminwa itukana Imana ni cyabo nacumusha wiwe n'umurinzi w'ukuri w'umutima wiwe kandi irumva ibyavuga nanone umutima w'umukama ukwiye iyi si yose
kandi ni umutima w'umukama ni ubumbatiye byose ukagira ubumenyi bw'ikivugwa. Impamvu uvuze, impamvu ukora, niyo mpamvu nabwiye ati sindi bumara amazwe n'icyo ndiko ndavuga. Umwuka w'Imana wagisuzuma akagihesha umugisha. Ngo nicyo gituma atanumwe avuga iby'akarenganyo yihisha, kandi ubutungane ntibureka kumuhana. Nkako hazobitohoza ku migambi y'umubisha, ugwamo rw'amajambo yiwe ruzoshikira umukama, rubika imenyamenya cy'ubugararike bwiwe. Byumvikana ko amahane ufise mu mutima w'abagabo uranze umugabo mumenyera ko kikuzuza inshingano ziwe. Uri papa ukaba n'umugabo w'umugore wawe, uri papa w'abana, ukaba se buryo wari mu rugo rwawe, ukaba n'umugabo w'umugore wawe. Ibindi urondera amatsinda bakoze niki? Uzuza inshingano zo kuba papa, uzuza inshingano zo kuba umugabo, uzuza inshingano zo kuba serugo. Kuko urugo ntirugizwe n'umugabo n'umugore n'abana gusa, akada kuko bose urugo nakamwe. Muranzi ndinde aroshingiye ku bugufi bwawe, ushingiye ku bushomeri bwawe, ushingiye ngo gutwi kumwete kumva byose, kandi ugwamo gwisaku ntiruhishwa. Nimwirinde rero usaku kuko ataco rumaze, kandi murinde ururima amajambo mabi. Nkako ikivugiwe mu misho nticijana, kandi umuntu ubesha wica umushaka. Kandi mu guhindurirwa izina nababwiye umugore ashobora kwiyumva nk'umubabaro, atafashe umugore asambana, atafashe umugore yiba, atafashe umugore bamudaraga. Bibiliya imuhurupiye bakoresha. Niyo mpamvu y'abagore musambana nababwiye reka cyo muri ko murakora ni mukiza amashitari mu muri ko muri imikani mejyati cyukimwe n'abagabo. Ngo nimukarondera urupfu mu kuzimagiza ubuzima bwanyu, kandi nimukikwegere uguhona kubera ibikorwa by'iminwe yanyu, kuko Imana ntiyaremye urupfu, kandi nihimbagwa no guhona kw'abazimu. Jenda kwihanije rupfu mvira mu bantu, jenda kwihanije rupfu numvi. Murazi gituma Imana itaremye urupfu? Imana yaremye kwa rupfu ruza gutora kaheze kago cagiye umaze gusaza atamuba baratagaye imvi zawe zarabayuruye njukiri ku mugongo w'Imana. Isaya 40 Itanguriro 12. Hamubugingo buka tamara ubusize umurage inetse muri gasigara temera mu bana bawe. Wari muze umushara agamona abanyuko barasinziriye barasinziriye. Umuvumo uri kuri uraguhama, niyo mpamvu uraruri bakugabura mu ndo bagamani bashare mu ndo barapfa. Ariko n'umugisha uri kuri uraguhakira, kiretse ari wowe wigomeye cyangwa ari wowe wigomvyoye. Inzira ni ebyiri. Ngo nimukigwagara guhana kubera ibikorwa by'iminwe yanyu, kuko Imana ntiyaremye urupfu kubera kitaremye urupfu. Ubundi mwene Siraka ariko aravuga mu kigone cya 21 yavuga ngo nimutinyica ukujya mutinya inzoka. Wowe ujya inzoka ikomorana n'icakira komorana, kandi kijana mu rupfu. Ubundi Imana urupfu ibona nica mu mutima w'umuntu, utakaza Imana ukiri kuri iyi isi. Cyo gituma Kayini yapfuye yarapfuye. Cyo gituma Kayini muri gitabo cyo gwara mu kigone cya 24 Baramu yaravuze ngo Kayini ngwe bariko bubaka amayitaje muri karabyare ngo kogore bangahera meke ngo yavyuka arakuga mwene Kayini ngwe gwibyo ni nk'ubudongo. Dawudi nawe araza muri Zaburi umwene Edomu, ngo Edomu ngo ameze ngo nk'umubehe ngo uri mwibizibaniye hana guca inkweto zanje. Ni kuvuga icyo gira mu mwete cyose kiravumwe naco kizo mu marosi byo kugiza mutera gahinda. Nuko Kayini Imana imaze kumbwira mu gwane cya 4 cy'itanguriro, ukani ibyo wakoze n'ibiki ngo amaraso ya muntu wari karanakira. Yavuze ngo nawe wari wamunderekesheje, ugaturapfumwe isi zo kuvumwa nizogwa amahoro nizogagaye. Kayini ngo rero uzombona ngo azonyica ya Kayini tuza uzokwica nzokuhora incurino. Mugabo Kayini already yaza yapfuye gusumba Abeli wewe amaraso yaranacicekesheje. Aya Kayini yaborogeye kagahinda mu mutima. Niyo mpamvu ko umunyagahinda nibibi mwirukana gahinda. Kayini yarapfuye. Yapfuye urupfu. Reka tuzomeka ku gitabo cyo guharura. We
uzokwica muzogora incuriro mugabo umutima wasibye umutima ibyo wubaka byose ntacyo bizokuviramo ntacyo bizokubera ntacyo bizobwirana aragenda aramungwa kugira agahinda kugenda no mubabaro kugenda n'intuntu n'ukwihakana ububasha bw'Imana urukiza rw'Imana nakudiya vuga uti wadisha umubiri mugani washikiriye umushaha uvuga uti witeka zinga y'amaboko ndakunda umugore arumugore shingina yigera ati Imana ibabarire gose kizo mugabo yahorashika mu bitanda ati Imana umutezi inyatsi y'ukuboko kuzakora mu bita wene ngo hazuru ngako gikoduri kabasigara meze ngo wasigara akabako kamukaja ukadihisha umugore hari undi twabanye muri quartier uwo mugabo ari umuprofesseur washenda zibeshi ko bacu bamumenye yabise ubumuga bwo mu ntambara ariko ubwo mugabo yari afise uboneka ko ari mu yindi mbaraga mugatukana umugore wiwe avuga ati uceceke imyaka wamubisira habiri no kuvuga intambara agiye gutera wasara ba intellectuel umugabo umugore pe abayeho n'abana bambere ababyaye n'ababayeho nabi ese nyene yakira abana beza mugano cha uwo mwana chafatwa n'umugabo ndaye mu nyuma mugabo w'igihano yaragize cyukugene yakubiswe yagize ye mugabo inzoga yanyoye yarazitsitse agira ubwo bumuga buteye ubwoba kuburyo uri kurabaza amakuru yawe umugore wenyine akabikubwira ugati narapfukamye narakubititse mugabo ko wapfukamye none umuzi ukabudapfukama mubwira Imana mutabare Mocha muza kunwa gacupa nandi ati nakini cyatumye n'inzoga tegusabye arase ko nakubwira nk'ibyo yangiriye mwaba Kristo reka mubwira kano kamwe ngo byose yabiremeye kubaho kandi ibyaremewe isi birakitse nta burozi bw'uguhonya buri muri byo kandi ubwami bw'ukuzimu ntiburi ku isi nkako ubutungane nibupfa nta kintu na kimwe kizokubuza urupfu usibye ubutungane ubundi utagira ubutungane ugenda warapfuye isi nifite uburenganzira bwo gushoza ayamuhe ukuvogera oya mugabo kubutakaza ubutungane bw'Imana birakuzemberesha reka mbabwira akakano kawe siko nariko mbabwira ibintu bitera Imana kudutabara vuba na vuba icambereza buri 38 yatwemeje yuko dukeneye kugirane tubwirizwa kugirane gutabarwa n'Imana kubera iki ukuri ko sukungana ko sukumeze ko surakeneye Imana yamivumo byaha yamakara ndetse avuko yamibabaro kagacinyizo bw'abupfuvyi byabisuzugurira ibintu munani icambere kuba itegeko rya rudasunga kandi ukabishira mu mwete icakabiri kwihangana kuba Imana ushingiye ku itegeko ryayo Enoke icagatatu ugutabara boro icakane ukuba umukama mu gihe cyawe cyo kugeragezwa icagatanu ukwicisha bugufi mu buzima bwa buri munsi icagatandatu inyifato nziza werekana imbere y'abakuruta cyane cyane ku buryo bw'umwihariko ababyeyi icindwi ukwigumya icumunani ukurondera Imana no guhunga igicumuro kuko kurondera Imana guhunga igicumuro cy'ibintu bibiri by'amatanya witekanya gora ku ngoma wewe rumaraninde uri isoko ry'ubuzima bwiza dukeneye kuri iyi si y'abazima turagushimiye kuduhembuje ibintu munani byo gutera kunyaruka kudutabara none ko benshi turabakene turabashonji turabagwayi dufite ingwara zitandukanye turabatindi ingo zaratunaniye uruvyaro ruratwangira abarozi baratuzengereje ibyangiro bituriko twagibwengeye iwacu byase yuko tugera ku kintu na kimwe twihera umugisha ibi bintu kose koko utwurukirize ko umwuka wawe utwurukirize ko mutima wa mweranda natuvire kubera ibyaha byacu cyangwa intege nke zacu natuvire kubera ibyo tutari bwamenye natuvire kubera ibyaha by'abadata bamawe basenge bamama wacu basogokuru babakuru bacu oyaye natuvire kubera ibyaha by'amaberebere twose cyangwa uruzoge twatandukanijwe ko nawe umukono twatandukanijwe ko nawe ahubwo umwuka wawe atwurukire ko tutangure kuvuga mu zindi tutangure gusayangana mu isi bitagaragara tutangure gusayangana mu buninazo bwawe nawe unezerezwe nuko ugene turiko turabyifatamo nyagora ku ngoma ibintu munani bituzanira ubuyigwe munani nkuko Matayo yabyanditse mu kigabane cya 5 gutyo duhimbawe tunezerwe duhindurirwa amateka udutabare vuba bwangu uduteture vuba bwangu utunezereze vuba bwangu turinde kubabara kandi twongereze ingomezi zo kwitwa abana b'Imana maraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangagwa impuhwe z'ubutatubwira n'Imana imwe rudene zitwururukireko imbabazi zawe zituyobore umwasi ataye imvumbure umwasi ataye zirayoye umwasi natwenga babare umwasi ntashime ahubwo ibyo yari yarungitse kudushishimura kugira ngo nawe agire ibyishimo bishoye nyuma bari we bishishimura uyu munsi duhabwa umunezero kandi tuje kuryama neza tukengurutse kudufunguriye kandi kubwiye kubyaza umusaruro ibyo dufunguriye
kugira ngo natwe turonke umugisha icubahiro ininazwa ubutware bibi byawe reka nzitirire iyi migisha yose turonke ngaho ndayizitirire mu bumwe mu rukundo mu bubasha mu bushobozi mu budahangarwa bw'ubutatubwira ndimana imwe rudende kuko ni mwebwe mugaba byose ni mwebwe nyene ingaji n'ubuninazwa ubu no mu myaka yose ese wohembura abari barushe se wokiza abari bagwaye ese wotangura ubyaro ku ngumba ese wonezereza abari bihebye abari bababaye urakoze ko ibyo byose ubikorera ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo niho naturiye kugirirwa neza kuri twebwe twese ubwoko bwawe twateramiye muri iri nzamo amen 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 amen